etiefo yetie awi idea oba fefe boko o me mani afi kakra me yira me wano wuja me Akoma FM me mpe basabasa ntimi ya manyi se me ware oba me kofa no free Antoa hona oba ni free me ne oba ya wo enipa maako ensia mienu e wo secondary school mu sesi America sei ombe wi afia bi o Jesus and bi so wo e form ni pensia me wa no ka che me se ne maame ye fe no wodwura Antoa se omra medi na kakra won nchen okwa bosome nwotwe na o mai what bosome nwotwe ene meba chana bosome nwotwe me maninti minya abotre ekan akosi wode bae ya ewra me no be koda ya kekaye yade basa emwa yade basa no sen chese anti mintumi nkan nyina wa fidie so ha enti de koba ya ne se meguna ne mu asenti obekọ wanware biem enna oboaboa ne nema no a wode koye bet ogitum se ne mansia ne nyansa na mienu din ana baaye ba ko ne ono anim ana ye mpra so asem ana ekoka wasem no wache wo yere badu 20 years ya mo wade ye wache no se bia okoshe be ma bi dem na se woni pe ma bi twempra wache oba fefe me kasa na me twa nkontompo esi den na wo kasa oyire ye efi me ne no atra ye no emfie be du nwotwe ewo ebo ho no bia no kese oba no twetwempra na mom ne maame ana ene ya kanana so mra no ho emedi bosome ana odi bosome nwotwe se ode obi ya ne ho so wade no oba wa hwe oba akodi bosome nwotwe wakoye de no wanyem na wakọ wo ana dabi o se no wa mo ya toilet e wantoa na maame so okonche na okoka fwe mo sento me hwete afini ma no bosome ane e bosome nwotwe ho na o maame anka nkyere wo sama wo yere mra ofra wo yere direct ofra me yere no na me beka kire me se ne maame se o me di bosome na me so ma wa buy ko 20 ma se no onka bi da ko 2 weeks me ba 2 weeks me ba na maame da so ho ase o to sa ma wanko na je so na oba na aye kanana se na se ba ma bi no ne ma no o mo ye to ti modjuma nti oba maame no e ka ho ana ne ba no badu free ebo ho e call Antoa ana me dia koja nua ba ko ton enya se me jano a enne eye yawada akoma mu nsam dwumadi ebraso na wiei se Maa Akos menema bedwafo ye tenase na afa yade ebramo enu nti hinefa na wotokro mantwa ne ntwono mu bomode yanse enne wiei obeka ye ho na yatumi ede program no abrewo sema kasa wonso ka ho bio ai sa wo hwemi wo TV so eye onua TV anasa wo hwe wo Kings TV Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma FM baby a wo hwe ye bia no wonso wo ka ho bi wo ye panel member enti edru ho a wonso beti na kyese wa kire wa adwen na bibia atumi aye kama enu nti bomodia na ekame ho na eye Facebook live ahye so sa eye Akoma 87.9 FM Facebook live eye Akoma 87.9 FM YouTube eye Akoma 879 FM enu nti bomodia na hye so say ya YouTube page wono mu amohwe no munya ebinum dodo na subscribe page no enu nti adaroma bomodia na subscribe page no emaye na wani adoma no so ebra no so a you will get notified na chesa wonso what to me share amafu from Facebook nso bomodia se ube follow yen e wo Facebook follow yen e wo Facebook bomodia na eye ne sa papa efa emaye Piwak Natural Health ya wadi 3P garlic meshaba na face grow fine blood tonic mo na first story no wo mo aso yasene na shane so say say radio stations no do so free FM bomodia na efra yen wo mo otachiman enei wo so ehwe do ma bia tuma matachiman fo nyina
ehwe bi ewo ho sa pepepe so na Big Love Radio ewo Spain Adepa Information Center kotwi afetia wo mo so ebiemu ewo ho papa OPD Radio GH one ewo UK OPD Radio GH sanso na Otaibo Radio Modern Ghana USA enei one so ebiemu wo ho pa ya enye asem ke 20 pomodia se won so obehwe bi Free FM 97.5 wonom ewo tachiman awiabrei wo so ebiemu ewo Free FM ho a tachiman fo nyina etie bi manager ima na me onhra wiye papa afi yankwai na yene yemame Doris Ajay enkwadi nkomo mame mema aha ya na mame na apom te se awia yi acho me oye bibia boko ya me ado wojede acho mame wojede mame me hu ne sabako ade achi me de na me da nyame ase na odanyame ase ampa ade achi wi no kwasempa ena waka no ewo say ye grateful to God esanse enye nipa nyina ena ehu adechie wonu hu han ebi da yesum no mu omoda so da sumu wo mani nte mam ya wiai ya ne abadwafo ne atiefo tie o Akoma FM me fi so ho wo ha kakra na me say o ha on nti ene e ba ye no ane etie nti songon pache eya no ama ne so kakra ma me pache me ne me kuno esi fie ye wo so ho mame yan start no ba bia we shia be ma no wo said mu sitina ye mo sitina mu de sisi mu ansa ne abedru ba bia mo bo brasi fie pache me shia me kuno no be ye 4 years mu na me kopa adom ye start say ye si fie enti mame mo sitina mu 4 years no mo woni be ma na sitina ma ye hunu ye ko so a mo timi de be ye ajapade se nye no ane se mo hu na mo be si fie na me mo bo bra nti ma ye hunu adwuma mo ye de na mo ye ma mo timi nye sika be si fie ni ade fa ye fa ho nyina pacho mi sha na oye adwuma o lotteries NLA na menen no beta me so na me di dwan kakra nti ye kan ye ho bom ne owo nkwala na me so me wo me de na ye han fi nti mu a me koto so wa asase na me ne kan ya se ye nye yankasa ye de na ye ntinem me kan ye no so te mase na ye start ye kakra Akoma FM mu na obe yare me pacho ye friend no John ya mensa na obe yare ye in fact na ma boss wa na enkoyie enti me ne kasa ya se ye be ya onko na chi kakra acho fi takrade aguna nkwanta ti me kan no nte mase nti me frɛ onuanom na me bo mama ne ne omo so ne kasa ya na okodi omo nchen nti okoye na otwe mienu ntam na me kwa me kohwe no na me bae na enkwara ne so ko school ni ade nti me kwa na o ma me so se de enkwara ne so wa chire ne nti no memra na me mehwe enkwara no omo so omo hwe na me kwa na Akoma FM na me ja ne ho na mbae ti wo mu a be bo so mienu ntam no na me santi bi so yare no se ne na ekoso no ti me wo ho anopa na ne ba frɛ me no say o papa na afiri mu in fact na ano odin so me ni de nti ye koye ene ye kwotena ase ye kwahwehwe date bibia na ofiri won so no 2 weeks pe ena omo de ayi ne hye na afei akodane abusuafo no omo ne me entokwa kasakasa me kwa na mente me ho ase because no omo ne me ente saa enti omo hye date bibia na me ma ye hu de na de ntokwa ne basabasa ne bae o ma me no chese na omo nkyere me na akwaye se me no omo kasa abufuo wom ase obi amua me frɛ omo kra omo mua me enso from so omo nya de ma me ma ye nsam sebia bibi koso akwala no so amene ne kuta amene ne wo ye akwala no 8 months no papa no free mu me bisa o papa nua no di na de na omua enti mua na yie ni duro so ne yekoye in fact me ne mabusuafo koye no se me kan so omo ne ye yi na me boa omo kire se anka omo nto entoma tuntum ma me omo anye me mabusuafo na ye ma me ye koduru ye nso a ye ya hoho ba bi a ye besoe na ye asama fe de omo to ma me se me baba no ono na ye a bibia ni a oka kire me nti akwala ne mo mpe ba bi ma yen
entina ne ade mabusuafo nso gina ntenten enti opapa no ma se be ma na wa ye school enti school na wa ye ni school dan ni bi mu na mabusuafo no ekọ ne yekoso ye dan ni ba ko ni ma se be ma na de nkrofo ebese ba ko ma de achi a okochia na nkrofo no ebusa se etisen enso mebusuani bi e no papa no ebisa bi da ensuo mpo ọma ma obi da yankasa na yehwe ye ho akopese je ye ni enti ye na nka mabusuafo na ye se kombe mama di be na wotwe bi ansa na masamba so mo hwe se na ye kọ no na mo se besen ye enti ade be chi a ye be ba de kokra wo mo ko fan sem mase bayi be kan sempi na me matete be mana be me metete ne so ye medien a asama mama ne kan akra me mante na sintie mebusuani bi akra misa ne question po na mo se ye nsore se be ma ne yare a me ba ye no baby a be ma ne da me ma nkoda ho na me yi me mpakoto baby ekoda ho ti wona papa no ba ko bisa se na we nso ye complainer ye ma na mami kasa ya no msi mo mesen ye enaja ye fa ye ho ne ye ba ye bedu so hu obi mfra me fra obi a muwa me kunu nua ye nso ono nso no di ye ni mu bibia ono na minimu no kunu ye fence pacho ye friend Bernard Ago Mensa me friend na omuwa me akwala nso be yare ya ma me fra bra yi kra on fi mi mpo sei nti no ni lady bi wo ho ono na ya na me kama asem kire no se bia bibi ha me na ma fra lady na ma ka kire no dan ba ko de na akwala kra wa je ne ho kra fi mi nsem me fra brantie ya wan fi mi na me fra ma se ba no e na mbo na mane no so be bisa no obisa na o sei na wa ye busy sister no na sani miska ase na me de me ba no e ko hospital wa mua nti wo mua na me so me ye de se ne na ma pa aba na me gya ne frɛ nti na me frɛ ni bi na o de betu dwa se e dan na me ne me kunu ni si ye no oyare ye me Bernard Mensa na me kunu nua no se e dan na me kunu si ye no o pese oton na oyare ye no eka na afei ye mu nso eka na okoji loan so wo bank nti opese oton dan no okan na menti ase because enye be ma na nko a na ye asase ne pe na me kwoto ye nti me kura na me forso be ma ne se o ma ye nye ye de ansa na ye start say ye ma me edan ye nsuo bucket ba akokora ya ntobi mo ye dan yesi dan no nsuo bucket ba akon mo anto na munya ne he ya nto me nkola ne be ma ne de no na ye twi nsuo na ye wotini nsuo bi da ye efie na itim ya na afo enti me ne nkola no na ye kwotwi nsuo anopa so mo ba be ko school a ne ye wo so opra me ma ne mpra ne ye wo so twi nkuko me ma ne nye na me so omunya ho ne ye nko nsuo bi no omo nko enti omo kwa na me ma ye sa na oma no ya konsuo na wie nti nkola ne ko school a na me ma to aso akonsuo na kopem se anwumre ombeba na ma ye aduane bibia na anwumre masa no omo akose be ya de akye a ye benya bi asan de atoa adwuma no so na me ne nkola e ko ne sa omo bedwi ka kwan so kra e wo ye fie no ka kwan da ho nti be ma ne wo die na nti bo ni na wa na asese mo twe abo na mia me ko sesa abo ne boa no na nkola de wheelbarrow akofa aba abo ne mu pai bi kra se mani adan pai na ebi petin mani se e dimu se ama mani no nyami we na brantie ante mase no be gina so ni kunu nua no no de beton efie no wa to fie na wo wa ton fie no na wan din na wo papers no so na yes ni be ma na kasa ni din ni bibia na wo papers no so na obeton no kan se sa aka ni ade ni nti no osre me a me ma kwan na onton na me ne akwala ni hwemu ni bibia no obehwe yen ma me no so no one me ye fine bibia ni a me yi ni fi se ne bra no kra ne me eye bibi mpo na me ka kire na ono mpo no ka bibi kire me na me koma to me yam enti na me nim se obedi me hwambo na me te na se na obeton efie no so obe ha dan amaye obehwe me ne akwala no so na nyame ye na dom
na ne nsɛm yɛ wei a wapɛ baabi ama me ne akwala no atena ɛna me gyi ne wio sa ne ɛda m'anim ɛna ɛso isɛ na akwala ni so a papa ne wu ansa na obenya 1 year mpo 8 months na papa ne di free mu enti okan ma nka hwe ɛna omo bɛyɛ bibia time mpo obɛyɛ no na me ɛdan a yɛtim kra na yɛ ne bɛma ne nya tim kra na yɛ deka wantua mia na nipa na obɛtɔ dan no me ne me nkola san so ansuo nsupa de ma papa no oho se si a tɔ dan no ai oho se si a me ka sei na yeso nsupa ma na ye di tu adan na ka nti ye wie na me hwɛ se na me ka che papa no se minti mentana ɛhɔ no efi se ɛbɛn baabi a yɛte no nti me pɛ se ka metu akɔ baabi foforo nti nsupa na aka ne nyina ɔbɛfa na ɔma me ne me ma no ye nso ama na ye nya sika mfa nkɔ han dan asɛm na papa no pa na ɔma me 2 years sika na me de ko han dan papa ben ni oto ye dan yes e no ma me 2 years sika na me de ko han dan na me ne me ma no e ko tena mu onua ifi mi ada kopem se ne papa e be free mu enti ne papa ni free mu no e na me baba ni kro ne ba penny no frame no bo mama ne na me ne kasa enti no wa gini nua ne picture ne ade so de kire o papa nua no wọ́n sẹ́ akwala na pẹja wa ẹ fẹ́ ni ọ̀nà adé to Facebook ní adé ọ̀frẹ́ mi na obi sá mi. Okay. na mi si o ẹ̀yẹ ọ̀nà a ẹ̀yẹ akwala na ni ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ no na ọ̀sán ṣẹ́ mi bọ́. sẹ́ni ẹ̀. so pẹ̀sẹ̀ akwala no ọ̀tí no na nkasa ma no good education ẹ̀ṣọ́ akwala no kama ẹ̀ ma mi nti mi ma ma kuma ẹ̀ ntọ́ mi yẹ mu. okuru ni ana. ayi ena mi sivio na me ne akwala ne ye be ne omo gige correction no man 3.5 ena omo de ma me na me ne akwala no ye san ye chi e ba su hu afede me frɛ ni bibia on fi me de akwala nsu ko school ɛdeɛ na wo si asi wo fie na wuti mu sese no sese a ye tu mi fie o be ye enfie mienu ni kasa be ye enfie mienu ni ma me yare o ya we ama edan ya metimu no me fie wura to me nya scan fa ntu adan ne ka sisi a me de ma me ne ka 6 months e wo se metu ama ne nya ni nti ma me ne se dan no kra no o de eje me 1.5 a minti mintu ya sisi baby a me de dan ni bubu enti wayi nani se ne ebebu agumi so oba no ne me abehama enti me fra me kru nua na me pa ne chew se me sere na me musa ne bi da 9 years ni a me kita akwala ne bra ifri me musa bi da enti me sere no omo ame na me fa high dan man ka se dan po ntua dan ni ka nyina mpo ma me on pe bi ma me na me pe bi so me kwa enko high dan se ba bi a me ne akwala ne da no enye me ka no gi mi wi no ma me eno ano no omu ame ye ma kwan na akwala ne ko holidays e wo ne branch e wa kra enti lady na no ne ti ame se ono na ya me friend na wa bo ame no akwala ne ko ho last month April ni na akwala ni nya 9 years e no call sister no so on friend na papa na ma no sister no say wen fi no ma me ye be a school no entrance exam so mo tro 1 week nya na akwala ni tifie okay enti me hwe se ni abra ne ye no afedi ama asam na ameme okay me ni babia se me ni babia ko se so me yare okay enti me te mo kana me se me de masam ba bedam na okay madam ukru ya mensa o ya ho ade me pacho da bi okay onya fie se yansa wo ni ya won picture ha mo fa to so ma me onya fie se yansa na wo free mo pacho 42 years only net 9 en fie se yansa na obayare e dia free mo me pacho en fie miensa entina busuafo nyina anim se wo mo de hie ya mensa na wonya ne ba bi kro no oba wone ne tie enel me pacho ai ko abusuam obi age wutu me pacho ai empo mi am abusuafo mpo nnimu omo no omo papa e be jare ye me kunu nua ya asese o di mani sata na wawie university foforo me kunu so na boa no minimu bi pa okay ena onya adwuma watakwa iti oba be kwen se ono na wo so kohwe ne papa no e wo kolebu na adwuma ni nti wantimi akona me gina mu e ma no kohwe papa no wo kolebu 2 weeks oh okay kwata na papa yi ho a e wo kolebu ukru ni men kai wo ya kafra why kafra men kai wo ya men kai wo ya owu ye fie se ni me pacho mfie nkunu ni mewe mu ensuma me awo dabi do ensu wo fie sen
What did you say? July when I'm 50 years. July when you're 50 years. And I'm 28. Beman, we face any. If you don't oh, we 9 years in me. If you don't Kafra, was an ebano. One you know what was an ababa. What you know back. Where you Bama? Hey, Akoma FM. Obaka so ba fa. Oni mu kura so papa na afrimu. Eye na ye kasa asemu impo. E wo ha impo. I say no, ye me say me nkyere no mom. Because say na nka me pese ne papa nua ne ne ye na nka akwala no. Ohun hwe. Enso omua no, otimi hye da fa phone. Na wa frɛ no so person ne kasa. Ma frɛ ne mame. Iti last lady na make no ne birthday pa o. Frɛ ne mame. Lady nsa fede esa na ohun asam o ka kyerɛ akwala no. Eti se ma akwala no so no ewo mu a etwa fa na sum na obisa me. E na o papa nua nso ni din so na da akwala yi so. Ya de na ma no 7 months na bra yi so ote akwala yi wo me nsam. Na nkenne anka wo ye ni sei. Mensu da. Se be mani bibia me chese ma me edam nkonwa mpo ma fa bi me de ni nyina ma busuafo no. Omo ba omo so me fa chese busuafo ba omo so me fa de. Maseba e be fa so omo ba be fa be ma ne nooma. Ma me gina me so. Enti ye me ya ne se me ni da ya ma me na firi mu. Me da ya me fra wu kwa da. Omo sesa woni wu kunu da mu nkonya. Nkonya ni bia plastic chairs ni ade yin no me fa koye. Ah, asempa na me kan o me fa ni nyina kwa ma me busuafo na ka me wabusua wo ebra woni wukunu boy ya mo masiesie mu dem ho no entidie ne wo mu ja wode wo dem ho ba me bei ene mpa ye da so ene kai wo mu tu fa nyina akọ o mu de bibia e fa no na me amedea enti Maseba ni gina dem ena mikru ne baketwa phone tare na so na wafra kwala no ebusa no Gideon we o papa dia na hwan dia na wa makwala la kire na ne baba na stop ma me ne ka kire ne se me bibia ni wa me wo no sa kwala no onyim bibia me wo bia no wa so ba ni bisa hwan se we ya wo papa dia na Gideon no bisa no so we hwan dia we hwan dia hwan na toye fridge mami so tamako na ka yensa mami fridge na nya oba na toyo mi na me to mi fridge into a friend mi kun baba no o ka chen se fridge no kwa me ko toye no me ne papa no akasakasa o se man fa me sini dem na me wo me dan na o se man fa me sini dem mu na me de akwa si mi dem nti nkwala de nyina ni na ne baba no so mi bibia ni wa me ma akwala ni hu mami se nyo owue na ba ya ko bi ni mu se nkwala na nya me ma wije wo mo se de wa kasa ya papa na nkasa no kasa efiso ne nkwala na mami jaye onkofo ba bia nje nkwala na ni da haje se me Maseba yi onim eti se de no wase ba ka kire wo se wo ye we nyina ma be ma no mensu do mensu wo su sa no ama mensu mani ase atata ni suo Doris I was saying Guagume Doris mensu why mensu ti wo fa bibia wo ni fa bibia mo toto asiesie mo fa bibia Maseba ka say wo na wukunu eti na wo na wo dia tete na me dia tete edi eti no be kasa se me na ka be ma oba wo ni wukunu na se wukunu yare na waba na busu afoncha wa ba wakwada baabi wanda baabi a be ma na wo no kran se wo yes ah mame ne baba no di madanse da ekwa me ni akole kra na nante ye yakwa na mattress ni ye foforo rubber she ho ti yakwa na on to me heat nti ye no say o show de no na ne bra de fan bia ba nti o person mbo ma no nti ade a kye no e na o kire me mattress ne ba ko kase bi pa na o se me ne baba na ye fan to ho na ye na so because nipa ne yare nti o kan so on pay heat no me ti be fa akolen so nko hye ne ho san ye ne ye be da ho no mami wa mi same wan ka hwe afede wo de we e na be bonkuro mante mame na nsamo na ase ada ba se ne ye no ye koyo mu jojo mabusuafo ne ade no abusuafo no so ani eche no mu gya no na wo ne ukunu nya asamo a na abusuafo na siesia na oh mame me ne ni sampo
se bia bibia ni nua be ma ya mako na akodura busua ni no ma siesie ba ko mienu eno na bi on betumi agina so aka se bia na wo tete be ma no da bi ebi ensi da ma me mo asama ankwa busua fa mo se nkonya ono mo na se bia bibi no ye na mebufu a na wa frɛ ni nua be ma na me ko kan sei aso me se bu afu na onua be ma na me akasa na ma me saa o se o me ba no onsa ne koma ha no enti chese ya ntena se da krumpo ya de be ne kumokunu me pa cho no se ne minim ne minim na fiti anopa ko kan nwura o ma ne so such as ba kumpo ntime no na se ne na fe de ne so tia na ete ontimi ni di ontimi no munsuo na onno munsuo kakra obeka mu saa sana ensuo ni bedru ni yam se ne obeka mu aye no na me eye sana me ma no ekoye wayare ye no wodi wo ho na san ansana o ma ne so de na kwa abusia fie mam pacho che kakra because na san ache ye pe eni fie ti abia be boso me ensa na bibisa na na wodi no ko abusia wodi no ko ma abusia fo pacho ai na wakọ ebusiafo ho nso na wota akọ ho ekohwe wukunu ko pepa ne ho na de woso wo pe oyere waye de ama no ma me pacho nde me ko ho no mo ba ko no anche na ofiri nti man ko ho bi ukọ ho ba ko no edi sai asa na wo frame pacho be bosome na de na wote fie ye dan na wakọ akohwe wukunu ne wanko obie mu abosome ko pense be ma ni di free mu menti ase ma me pacho na enoma nkoyie enoma nkoyie ni sen asam na takrade ekọ agona nkwanta ansa na suhum na yes transportation no ansa na nkwala nso be ko school na se bi ni wonti na nkasa no ona me kasa no se ma me won se bi ni me kasa anka mpesa me be hwe wo na nkasa na waka se sika asam ne ade me nya ka sika mfa ma na bi pu a wo ba na se me nua no so anya bi ama wa nkwa me nyim ne meye ma me okwa ya ni nua no be ma ifre me na oka na osu onua be ma ne tanani onua be ma Bernard ya wato wukuru na japade no wotan nani otane bra nani ma mikuru no bo me ni nyina ma ne but baby a se wo ko ho ba ko ne wanko ho bie mbosome ne yefra wo se wukuru we die ma me no anu ede ma me se enkrasa no ojan ma wo bra no enkrasa na wo ho me pacho no ne die mienu na won so de me die we wo die we nse ba ko pacho nti na ye nkra miensa me pacho a me so me wo nkra miensa nti na me bisa sam krasa na ewo wo ho bra wukuru yare ye ensia nkra ensia pacho ai na wo hwe wo mo pacho ai okay na adan na bia unso abusuasam wan kan che be ma ne ma me sesese no me person ka me betra me kunu ho na me hwe ne kakra ewo wo mo ho ne hwe ade wo bisa ma me na wo ka ho asem sa pacho ne dia me ne nanka wonye ni sa afa wu bebre wu kunu nti na ne hwe no ye woden aw dabi eno die because wo ko be ma akwa abusuafie na wakọ ho ba ko boso me ba ko pe wan ko obiem na owu ye anu ahye o Akoma mame eno dores anu ahye me ha oni mo a na maka fi se na ne ye bedi mpo na ye adwuma na me no na sabre na be ma ne nya nyare ye no na ye adwuma ben am pacho na me to ebro me pacho kasa mami o ebro na me ton ebro nia adwan na me de ma pottery farm fo bi ka ho hye mame be de ma pottery farm fo ai eto sikasam ne ade nyina be ye basa ntina me nya adwuma biem ntina me nya hwe na me nya adwuma bia biem wentimi ankora sika kakra be me wode behwe no wode bedidi ne ho niema akwasra wukuru ba ko wanko obiem boso me no de awu wankora sika mame wankora sika sana be ma no so ye adwuma na so wotuntu aburo nti anye bia mu bekora bibi kakra mire mu ade mu di betwitwa mo ho mame asam le onu amukura no na onte ne ho ase ewo sikasem mu die nti afede sikasem nyina be ye basa na kasa na adwuma asa nye bosomi adwuma na oye adwuma o lotteries enti ne wo be ye no na wo benya commission enti se wo machine da na wo nya adwuma na commission bi ye ni ho emma
owu ye se wa anye kuna because won ware me pacho ai wa anye kuna pacho ai okay enti woni be ma na tie woni ne wo ma owu ye na busua be ka cho se bi e bosia sei ene ye kwakwaje ne de aye ukuna ye mami o me yanka hwe okay ena omo ye ye ni nyina wie nso omo buka omo be ka cho so maboka enti wodie ni tua pacho dabi abusuafo obi amfrao na onso no obusua nkwanko bisem sei bia sei ni yenim se moji bosia ye ni ade wonso ma mpekire asmamisa me pacho ne mase ba na kan ya ne se nka mem to adaka ensie be ma no memi mesie be ma no mo se ya mamre mu no se be ma anya oba ho ade a onsie enti eno sa asem na mo kan ye ni ti no ma me ni bufu ye enti no mpese ono obia ebeye bibi ma ne mampanifo no so omo awofo kra saa no de kwoto omo anim no omo so omo anto nti asie de akra mpanifo no e de ba ye kra no omo afa ama be ma no da kra sai ena na wo efie na wukunu kuma beton ye no me pacho ye 12 a guest house a single room set contain 12 sabe na omo to na mo te he me pacho na ye tifie ni nchen won ma na ye han na ade na mo ntifie ni pacho na ye nwie ye na mo so pacho e ka se ye be boso omo ton fie ni sen man pacho figure na pacho so maton ni sen figure na mirror fi no seni omo ton na we no wo ho me ba no man kan anka mefa o ton ye no obre wu bibi kakra se me ton ye menya bi a 50,000 60,000 enti do be ma ni jankura wa kireje na fa hwe wonom fa ye adwuma man pacho da bi eda na ombe ton dan na omo ka kire me papa ne papa kuma e na mi kunu na danfo baako no so eti hobi e na omo ka kire ne se ebusuafo soma a omo enti se iska na omba beje no e wo so omo de ko kire busua ansa na ne ebusua be ka no omo ahu ni omo de be ma me ene ni ombe na omo ma me 5 million omo ko ye eno anu no omo ton fie no fie sei ni enfie nwotwe ni womo kwa na be ka kire wo se Doris ye be ma na wu ya boka enu nti ye pese to fie no na ma me ni nua ba omo na nu besi nkonya na chiri baba na sabe no besi nkonya na won so obusuafo ka ho ana dabi edan ni pipes no womo na be yi ya na wa na akoyidi ma wo no pacho me a ade na akoyidi ma wo no ma pani bia ni wachi sani a okan ye ni nti na me ma twin se odi mi besi sa Doris womo kan ne sai ma me sabe no agukunu efri mu no na se so 51 years bebo a July menya 50 July no nya 50 we nya na che se bra agukunu kura efri mu no ma me na 40 something years mebo a pacho ti di enti na wono ma me no ni nua be men Bernard na wakuma hello memo ha be mena na pomo to say Bernard okay sanya me ensha papa pa wi yi wonim Doris Ajay okay ewia you Doris bo kwa du bi wa ha ye nyina ye ho adwiri ye sesa na ti a wo se woni wunua Mr John ya mensa na etie be men be yare ye ma ofrim mu ache abusua ba ya wo se ajapade a Doris ne kuna ye no mo ton e dia kwotete moka be men na me pachu wo adawro ma sign asem no crazy tie Akoma FM and question na ani bada na don ya mi na ami Doris na no ya continue so na no wa kwa ba kwa na ile bana kremi anti wakati bi na je se ko emission ko echi yo sibu na ko se na ti pa ndi ko ena ko se na ti kwa ndi ya awu ndia se ye as emission no se ye Akoma FM na e ho ndi ya me no okay na ekwan a mo fa so ton Doris ni kunu a wanya ne ba bi kwa japade ana mo to japade bia
Oh no, according to sources there were issues with only issues efie no a wone be ma ne si ya no guest house no and one some na make o and it was an completed. I understand. Metiasi 100%, but ni to no and maybe say obey ni kuno and ye na japadi according to Doris no na be ma no ato asase bra wo hia no ba so wo mu pagya dan no ade so abedru lentil na de na ho adan ene be ma ide ka ho enti bi sase die nti na abusua ton ye. And I'm going to say there were issues. If I wonder issues, now the issues are two. Now, come on, the car. Now, the car, I'm not going to the car. I say, the bank can order a car. You pay a buy and you say, that can now. I'll not do something away. Into a kind of Anna, the way connection. Yeah, I mean, it's down. You to clear of a caviar. If you go down, it's another away. But not the bank car or the bank car or the bank car. No, the a country chair, the tornado at the future, a caviar. It's a bra free mua, mubu cano, and the moon sa order the cat me pato, a car now what did ye, Nina woke a cabomua, now you're saying. Oh, Mama, and I can't get me up and I'm need to 9 years ago. Yes. And then my main card I thought together like no or the car or I say picture. And no bank do san na no dey wo moka. Oh no the bank back wo ana other kabia ho. And any part do san so that dey beto mo anim say be ma ne dey wo no moka na papers ben e na omo dey becha ne dey adanse say be ma ne dey wo moka entimu kotua. Asa me kai se ba kan krofom yenu ne de en krofom yenu no na mira ya wo wuye ya mensa de wo mo kasen I can't mean after my job is to be kind is that a kind of but my job is me da say but me kaya can not I mean try to get off corporate. Okay any some kai kanu bank kanu any nipa mienu a wo ka se wo so be me de wo ka no eno de wo nkai mate me pa cho we fie nu amoton ye de obekai sika amoje ye me pa cho fie nu to me say and compose Mr. Bernard Mensah 9 years ago not me I don't have the figure of me pa cho e fie nu amoton me pa cho fie na ye dan kora say I'm going to tell you. One bank ne kano what the bank baako ka o se won kai enipa mienu enso by forward say Mr. Mensah wanya ne ba bi kra do mo ka o se won kai me pato why na gina mo ton fie no. Oh, and I'm to say, Mr. Mensah why na gina mo ton fie no and me tell say and then go and buy me say additional me additional me Mensah me ka ho the money kwa o additional the dia ni mu pote to fie no a e de o to fie no kai sika gu ne nsamo
why na ne di ya mama ni sa woni pakura no a woto fie no bekan sika de agu abrewansam wa abra brantie di akire bi why na di ani mu ma ye ton ye na fie no mu ton ne sai mama le di ani e ton ana check no ya sham why na ku bank etu maame na kwa class sika no bank maame na ni ko enti maame na di ani je wo ba da ton dan no wo maame na di dan na no wa bra mu gina ho Akoma FM ana bi se Mr. Mensa wo keka kro no ano ya den wo hwe yi a ba bia asem we bedru no mi bi se ebra mu to fie no wan na di ani mu wan na je check no kwa clear ye me see ana me see ni maame let me catch us 100% say you are lying because we can who be a man can think kaka who be di na abrewa na ekodi edaya no na ye de check na sesika ma abrewa na menti ase Akoma FM okay I'm lying I'm tempted to go up because I'm so we go off now I'm lying so Mr. Benson, Doris, Mami. Na woni se wo kunu de bosia wo de bank ka wo de nkrofo ka Mami mpacho bank ka no ene teacher ni ba ko de bank na kunu de ka sai na wo ho oso ko je 150 million ena manager ne kire se na watua ama na kakakra bi a ni nua no so ya we na watua ama na kakakra bi ba pacho e kai ena teacher ni no so do wo kunu de na ka sai teacher ni de ne ma no mo no na de kire Bernard nchenti na akwaya se bia teacher ni no odi intro di bi aka ho se nipa ni ni ho nti no nti e da no o ma kasakasa Mr. Mensa teacher ni no na be ma ya wo we de ne kasa yi Hello Mr. Mensa hello me pato teacher ni no na wo brad ne kasa yi Mama, I don't even have those to get off my okay, I don't have those to get off my I don't have those to get off my head now. Me pato abrewa no kwaji sika ni free bank no moto fie no kwaji sika ni free bank no wo bo wa mane ase bia sei no oto fie no Oh, let's say you know what me I know how much but I forgot about the figure and I'm aware of how much you sold it, but then kind of figure now I check. I'm aware, I mean the count and I was there. Me pato unu say unia ojama wachire Doris Bannon so ya ono so hwe ne bi ka ho school fees by 2 million
no ma me ni Ghana na me mra wo so me moto ofie ni wie ya no pa che wo oba ya uni aba ma yi ayere no mo pa bibi keto bi hye ne nsem se wo fan start business bi e fa hwe ne ho na usumu ni mo se woni no e wo ba woni ne wuto abusuanim ena se wo ye ne wade o se wanye ne wade o woni natna for getting to 4 years ne de woni be ma no so ena san ye japade no me wura mi woni mo se ajapade no ko ba yi e wo chefa wo mu woni mo se ajapade no ko ba yi wo chefa wo I didn't say, or Farao. And he ain't your Farao, Papa, we share, up to, and that is the important thing. And the Akoma up to this, let's fire, and you know, Akoma, or didn't I've been taking care of Akoma, Akoma is just the minister, I didn't money for and I've been speaking of the tax. And I said, new one, the other one, and one and one, I can't do it all in here. But I'm going to know, that's why I'm saying, I've been taking of the tax. We change this, the money who is car. I've been giving them another now money is car about 2 or 3 times on one here. I'm giving them money, some on here. Doris, wama ukunu eniye ama usika se fato ade en wadie. Man pacho 2 years in the lockdown renimo. No ma me mu ana o ma o sign body. O ma 5 million baako. E no san ma me 4 million baako. 9 million. Na want to be a fan tonton bibia. Man pacho na me ye pa. Ne nipa bi onimu no onimu pa se na me de ye adwuma. E na me be yare ye no. Okay, meba ewo akra no because Mr. Bernard Mensah mehu say akra no wo hwe no meba baby sa no ma me bisa no my last question way me pa che wo be ma ne ka no moto ofie no a mote e ka no a ode ni nyina afiri mu no ebi ka ya wo kire mama and then I'm the street is just down the woman and every day and now couple when and corn say yes, check on and then can don't check and go and check on and when na what yes no something away and then check and go say me da say you pick up make a kind of order yamin so Mr. Mensah we name what ko yes am aba wo say e dan no na mo to me anto no sade na mo pesa moto no na mo pesa moto no sen e na moto no sen Akoma FM. And Mr. Mensah, don't dodge my question. Maybe so say I'm not dodging. A computer house and then they complete a time and sell it. And then for no computer, we all do it very uncomputed. We have to sell it and it's not to account. Into after that we couldn't get and no last question maybe sir and see also who can say abrewane na di animu abrewane ye bibia na say you people know nothing about a dining turn honiema but now you are telling me say to because in a dino uncompleted need to know to me and turn said ye na mo pen no na mo pen saying Namu penisa. That is Mr. Mensah. No, come up some time saying. No, I can't give. Mr. We say me. Some catcher will say. I did way. Na me person me turn but me nya boa na me person me nya no obi bisamia. Me catcher say na me person me turn 2 million. But say the next year into me turn 50 cities mo to me aton ne said na mo pe abusua ne ko ye no mo susu said dan mo beton ne say and I don't have that figure. Mr. Mensah you remember me producer from na ye the WhatsApp line me akasa me WhatsApp line amaw eti ye the man wo see papers ne go fie e bibia said the musi tonton me pa cha na wo dia WhatsApp me
Okay, Mate. Yeah, because ɛna mekɔ kan ya na wo bo yɛ fo no kure ni baabi ma me efie no yɛ ntumi antɔ ne sɛ de yɛpɛ na mo pɛ ne sɛn ɛna mo nya asɛn so no so rafi ɛno na mekɔ kan ya na obu afo no No, me need to know. Okay, say I'm lying. I'm lying. Let's say what I'm saying is a lie. What kura na kyerɛ nipa Mr. Mensa adwuma wɔ yɛ de no kura na yɛ adwuma yɛ wada no matter sɛ woyɛ pani anasa yɛ de buoma wɔ bia but baby wɔ hɔ ne yɛ ntiase a ɛwɔ sɛ yɛ ka kyerɛ sɛ yɛ ntiase what you say because mo pa ko to 9 years ago mama Mr. Mensa mama okay about 9 years ago if you are giving price dimension don't know all this dimension for you Mr. Mensa mama 9 years ago Mr. Mensa emiri bi me kai na me wo junior high school na me ne mama mo te uncompleted building mo junior high school say me ye adwuma over 25 years asana making uncompleted building na ye tim no obi buy se wo ba beto ye ntumi ntimi maame ko me maame nua bi wo mo na woska se wo meto na edan no ye 3000 Ghana cedis Achepa 3,000 Ghana cedis. I was so young, but over 25 years, I still remember 25 years. Need you catch me say 9 years over fear. Mr. Mensa person me kase. And to me producer befro. Yeah, the WhatsApp line memo for information you now send them. What that Roma? Yeah, that's it. Ahaya Akoma 87.9 F Makmamu nsem dwumade no eno na waso eguswada awia utie no na mame ade na woso ndo ayi wa reho hu na do wo yare ana ba mpacho ai ade yare na ha wo seye ma mpacho be dia ko hospital sa owo wo yare na de na kasakura maka kire no okay na de na kasakura maka kire no mensa yi hunu ya besi mabeti ene menai mensa hunu ya besi mabeti ne menai ade ne to wo me pacho me ni ma de kropra kopa mte se mensa ne ye me na afi na hunu enti hunu fi mensa na bedu me ha sei ene menai enti se menai kwa yetum si ame no ka sei ti na me ntime nsore kra nye enye hwe enti me bo na mane se nia eye me na me wa hospital ho no mo kra o mo ka so me je me ato ni ade ni before you are my hospital na me ka kire no wa nye we okay that our my friend na me ka kire no okay enti oba no wo mo hwe no because oba no wo mo hwe no ma be mpacha akwala ne hwe na o ka no enye intime ya me san bo na mane se akwala ne hwe ne nye intime yi na akọ na okọ private intime yi na akọ government no bi sa me sa de am se school fees ni ade no itua no emo enye ye ne bedi nkomo na me de no ekọ government no na ma me ne ya me ya wo mu asam we me di begina ha no be we ni am fie ra tu me na me sere ne se me sere no be 5 months na me se me sere no ye tu me nka bi nkire ne da se me dan ka enti omo ame man ka so ntu ya ni nyina mpo ma me ye tu me enti omo ame na me ne akwala ne nya ba bi nda e no gi me yo eno ano no akwala ko holidays e wa Accra akwala yi beba lady is of friend now on pe bibi kakra ma akwala no no famra of friend no fi e ma akwala the birthday memory do ko gina lady is so friend or papa yi ma no okay sika de ma lady no so ma akwala no 1 million and the man no the man yes you mama a ye nua ba ya wote hey onye obi a wanyini bebre ye hwe ne pictures na oye akua hu yi wo se wunie mensu Doris mensu usu sa na meraho usu se ya na meraho mensu ye fa the pictures no enguso na ye hunu se de ye maami wo setie na emomo no adwendwen ene awre ho na ama ne komu nyina enkase ayiyi awuhuni Akoma 87.9 FM
Akoma mu nsam dwumade no no a na wutie no edemu live ewo Onua TV Kings TV Facebook Akoma 87.9 FM follow yen like a page no comment share YouTube Akoma 879 FM subscribe me adoma no so na breso you get notified yehwe mame ha Doris Mensa Baba ni this and that we do so and now the Mensa that oh Doris Mensu do usu say ya na mebra ho so say if you run was who can you saying who can you saying Pacho say Baba do 8 million na me feel 8 million I feel we asa beka hu bi it was me too Akoma oh when you phone me the be chayo oh ha yay Akuya you say onyaria kubetumi aje anka samre we duka nti se adwuma be na betumi aye Baba say dey bitimi kwa chi me sa we kwa bitimi peja ngoso nti adwuma ben this am tena fa ku say bia bi kitikiti bi to table so a ma ya de kakra no aye kakra Meshwe bi na bi betumi aye Akoma ha areho akuya areho senkani kuniti ase a ya tofi ya mane kapre o se be mane de bank ka enu de wa ka o de kasa ya betumi ka say na mo de man onje akuya na ye di ya beda and tefele pontrede ali ukura na bedo apoda oni wa ade na da tefele pontrede ukura ma oni ntefere mponkyere ni nkura wo ba pa ye di say Pacho be ba penny 24 years o wen Pacho osu oba na be ma oba ade na akwacha ni nche Akoma FM ba be onu so afiansa na oye adwuma kakra nti ekwa ni dua yi ho ene ade a oni na chiriba ti obodo oba maka ni nyina a che be na ade no then so dua be ma no kro hwe we ko school no onu so a graphic designer obo ma shi se kro obo di adwuma asai into kwa adwuma po no anya bia ma ni dua okay ha nyameti ase why mama nyame ti ase bibia be fine enti ish man baby ntana on train na afi ye hu se de besi aye no ya pastors mo be ba be comment on this issue sisi anemom no ye fa update no emamo ya ka che say ye be ya ye nyina ye hwe no little kwaku de he na obi kra bisa sisi obi bisa say little kwaku wonya no obi bisa ayo se ma ka che say ni first story we are na che say me de eno ato aso na wonim testimonies no ba na ba semra ya the number to get can say won so pusu kadie eyema wo kadie wo hunu kadie pusu enti enti eno ye de boys ano na che say eba eno wo bi wo de mamemfa line ntu dwa biem na e bi pese office so na ye fa line no entu dwa 05 wrong line wo akuya kasa Marco na amanfo busa akrai akosisai little kwaku akosisai little kwaku akosisai and me say little kwaku hey testimonies no eba no emra ye de number no to number no ni 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 na 0245 301462 0245 301462 mayente wonka na unim yenya ehwe little kwaku no wonto no na emomo no ba bia won atiefo aboa yen ama yakodro enti first one no na work de to so no ye bone tew sa first one no na work de to so na we eye de tiri hunku na ho no ni nyina ho no ne nan ho nyina ye kuro ne nan we no first kwa me hu na misro ba ko na se bibi abia ho no abia se na ayese fom na o se o chechire no no
afena wo sha ye ba no ayaje ne nkwa no se se de ye kase yaje ne nkwa because se wafiri wowom media general daworoma wo metumi ama yaje akoda bi nkwa ko wawu ko pro ko say because eno ma me bi frɛ was mako in fact first day amode ne ba ye de me hu se enye na fei die mitu kwan na me baba hwɛ ye na me hu se hey ma ko ni team media general ni Akoma FM obisi na we be ye buwe mu ye kenken na ni daso ni ma me se na ni daso ni o se ye we de ma mo ha ye kwa ni ye mu hyehye ye se ye de no ko hospital ehon ni omodi ade hye ni hunu no ye ma ne mframa ene aduane no e de fa eni nro no de fam ni ye de no we kofa no chi o ne papa na de no ko ye Ishmael na de no ko ye woni ne nana evangelist Samuel Mensa ne nana no mo de no ko ye nti ye de no ko to ho no na uti so wada ase no na em de wada say hati because before mo ba no mo da veranda so akura wa yare no sa da veranda so na ano edin to konya hospital bed da so no eje wado wada hwam nkoro mo a afei no mo mani no hospital ho no mo hwani nyina ye nkrofo sika o mo de ba ye na ye di pushi afei de little kwaku na etwetwe ben me pa cho ba bi otwetwe in fast your second story no ye hot na fanto so otwetwe ye ne se na no tie wo hu ne se ya beka so dabre wo bi a fa cha me wa firim aso wo hu no da me pa cho wo hu no ne wo hu no ne twetwe ye se no tie ya me enshira mo watin na tie fo no madofo ye guso ye demase se be demase assign demase biem because anya mo ka little kwaku firim to wa bodo ba mu no mo nyame eboa na wo mo so boa na wo nya testimony no mo nya testimony wo de ba akura wo nkwan nsem woni wo obi ka che se obi ka che se mako little kwaku onye ordinary person and obi ka che me also onye ordinary onye sa onye ni pa bia sa Israel wo kan bi obi so freka bi mami bi onye bia sa mami bi eno Ismael kan na mami bi so kan na ansa na ye de little kwaku a wa hwe ni nyina apela wo awie ye de the picture ebe to dwa wo besere no omu di bi ba ye what can we betumi de you know your Sunday me WhatsApp no WhatsApp message di ye no ato ho amamiansa na fe ye the testimony no ato aso na ye wie ye ma update ni person mu hunu se ye ba ne ho ye Ishmael sa wa hunu ya be testimony ne mamiansa enti wo mu di scan bi ba ya eda ho ne ye de hwe little kwaku no enura obi di na dance here by oye no WhatsApp message into what the two screen so a na ka kan dia ma wo mu tie radio no is o say this is the third time me patcho mu tie radio no eni na mu hwe Onuye TV no Kings TV no Facebook and for YouTube no de mu betumi akan was say this is the third time I'm donating to Little Kwaku. First was 50 Ghana cedis. Was it when they told me you know or donate a Little Kwaku. It didn't kind of was sending 50 Ghana cedis. The told me you know or sending 10 Ghana cedis. The told me or sending 10 Ghana cedis. And you know was say na ejuma wo no na yentua na ono na ketua akem was say wa ya omu ntua wo yi nani na odi sesika we esande se fa hwa akora no wo so ho na omo frɛ no se wo mo de ne sika no e ma no wagya ya kyiridi o wagya ya kyiridi nyese bi oda so frɛfrɛ wo mo wagya ya kyiridi be ko no abra monfa ya twia konkon na to na council mu sika no doso me ba me hye pa ma yi free ho ni pe no obi ankɔ obi afa twia ankɔ so ti ID ti sika na won account no mu na free ho wode kitwa akwa jene kasiye akura we so de akura we afi de akura testimony ba na misura akura yi afi na ya show no eti ya fa the omo record ye ni bi nso ento na etie
was me pamadi and I said me I record that hospital me has to be sent come go mojuma nti ba na se ni me mo de na me kwa se me kwa kwaji me sika o ni pa no me ko bi a o mfi me ko bi a o mfi ti mi hwe program na madam bi se o fabulous na boy little kwa kwaji so be send this guy man keke e ma ekura no ka won send e ekura no akura no e di o boy keke no nyame na akura no so ama se enema eye man kakra ba ibuso ti mi to am se de se akura nso me send this guy bi man be se na say eh and little kwa kwaji so me hwa ade me hwa like me se me hwe but me di no so sa na sa bi de me ni enso se eya me wanwa me nkwa na ka je madam we de nke be ya Canada sa de bi ba fe nko wanya enso akora mi di na me sa de be bata nyankopon de ho no na wanwa sem ene se me ni di eya me ka tan mi la because say eh what you want this ka tan mi la me bi ko 2 years won ko je Canada sa afi de ko ni Canada da bra we di anya o ntua na enso me te ho a me nke bi hye me ko kuma se we bi anu mre me nke bi hye no ha bra we ni madam me pa cho usika na 1000 in akwala no woni die ni sha akwala ni o se yen sha akwala ni ye sister me akwala me because se ko ko ye mi hu ya no se no so me se no I didn't lie ni tu dwa no and no se esu sa wo wo bia fabra na ya mo wo bia fabra 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 Fabra would ya kakrebi recording kakrebi Fabra na fe ye mo ema omanfo nti me hunu se ya kra ya me ho adwere me ho adwere ama nyame asema wo kan ye no abam wo se mo mamofra ne kwan na omra me nchen e ma mu nsi wo kwan nti sa ka we woni haw de atoso ya je na wo ne ho no e na apie wa bonten doctors ma ye koto nku e de sasa nti wo se de esi aye eno nti eno eko nti ye hwele to kwa ku nei de no abotai no abrana no ewu no wani o ya je no kwa ya ni etie fo eni ya ayimedia general penifo ya je akwa me pa cho wani e akrana no wo so akra wonye boni o akrana no wo so nti yare ena edidi ni musa woni ne ho ya fe mesina siwa sika wo ho leto kwa ku me pa la kwa wo ho open no we de onana we onana na de wa wo bo ade wo ka na ye fa wuntumi fa cho we onana we de obi se na Maa Akos ya me kan se akura na eye ne bampo dabi o ne ba enam se mpacho enye ne ba ye de ne ba ye no se ye obi na ye de akura ko ne wanko beka so wanko because akura ne ho ye ne tan na nye akura ne ho ne ma no nke be ne tan but me no me wo team members ya wo mu abadaye e me ma tan wo e ma tan wo ya misrofo wo mo gwatema wo me team members wo ma little kwaku ho anye wo mo tan na pastor Julius Agena Bonbo evangelist Agena Bonbo ana jeno isro dia cheno o jeno yenyina na jeno ya chese ya ma tan na yeta enen ya hwe na me na bedru sese hwa na no wo su no e ba che no ani o e ti sa ye to kwaku ja isun na osrea woni a wo bu abie wo so besere wadwuma be ye yie wakwantu enye yie busika sam enye yie e ba na wo pa won sanka wonye mo no wo bu ai bi ya ye de hwa akra yi a wo kwa wo so a abofo enye wawo amen bibia dada ni wo so se leto kwaku asere ya won so besere amen ye twa ye ho aba middle fiti anopa akoka nyura o mani so such as ba kumponti men no na se ne na fe de ne so tia na ete ontimi ni di ontimi no munsuo na onno munsuo kakra obeka mu saa fa na enso bedru ni yam se ne obeka mu aye no na me yes ana me ma no ekoye wa yari ye no wodi wo na san ansa na
woman so de na kwa busia fie mam pacho check kakra because na say a check your pay any fie ti abia bo so me ensa na bibisa na na wode no call abusia wode no call abusia pacho ai na wakɔ abusiafo hɔ so na wotaa kɔ hɔ ekohwe wukunu kɔ pepa ne ho na de wo so wo pɛ oyere wayɛ de ama no ma me pacho ande me kɔ hɔ no mo baako no anche na ofrim ti man kɔ hɔ bio wokɔ hɔ baako no edi sɛ ya sa na wo frame pacho ba bosome na de na wote fie yɛ den na wakɔ akɔhwe wukunu nɛ wankɔ obie mu abosome kɔ pɛ sɛ bɛ na ne di frame menti ase ma me pacho na enoma nkoyie yima koyie ne sen asam na takrade ekɔ agona nkwanta ansa na suhum yes transportation no ansa na nkwala so be kɔ school na say bi ni wonti na nkasa no ona me kasa no se ma me won say bi me kasa an kan pesa me be hwɛ wo na nkasa na waka say sika asam ne ade me nya ka sika mfa ma na bi po a wo ba na asam nua no so anya bi ama wa ankɔ a menyim ne meye ma me ɔkɔ ya ni nua no be ma yi frɛ me na ɔka na osu onua bema ne tanani onua bema Bernard a wato wokuru na japade no pacho otan nani otane bra nani ma mikru no bo me nyina ma ne but baby a se wokɔ hɔ baako no wankɔ hɔ biem bosome ne yefra wo se wokuru we de ma me no anu ade ma me se enkrasa no ojan ma wo bra no enkrasa na wo hɔ me pacho no ne die mienu na wo so de me die we wo die we se baako pacho ntina ye nkra miensa me pacho me so me wo nkra miensa ntina me bisa sa nkra san na ewo wo bra wukuru yare ye ensia nkra ensia pacho ai na wo hwe wo mo pacho ai okay na abe na bi a unso abusiasam wan kan che be ma ne ma me sesese no me person ka me betra me kunu ho na me hwe me kakra ewo wo mo ho ne hwe ade wo bisa ma me na wo ka ho asem sa me pacho ne dia me ne nanka unyini sa afa wu bebre wu kunu ntina ne hwe no ye wodon aw dabi eno die because wo ko be ma akwa abusia fie na wakɔ hɔ baako boso me baako pɛ wankɔ obiem no wuye ano asi o Akoma mame eno dare sa no ase me ha oni mo a ena makafi se na ne yebedi mpo na wo ye adwuma na sabre na be ma ne nyanyare ye na ye adwuma ben am pacho na meto ebro me pacho kasa mami o ebro na meto ebro nia edwan na me de ma pottery farm fo bi ka ho hye mame be de ma pottery farm fo ai eto sikasam ni ade nyina be ye basa ntina menya adwuma biem ntina menya hwe na menya adwuma bia biem wentimi ankora sika kakura be me wode behwe no wode bedidi ne ho niema akwasra wukuru ba ko wanko obiem boso me no de awu wankora sika mame wankora sika sana be ma no so ye adwuma na so wotuntu aburo nti anye bia mo bekora bibi kakra mere mu ade mu di betwitwa mo ho mame asam ne onu amukura no na onte ne ho ase ewo sikasem mu dienti afede sikasem nyina be ye basa na kasa na adwuma asa nye bosom ye adwuma na ye adwuma o lotteries enti ne wo be ye no na wo benya commission enti se wo machine da na wo nya adwuma na commission bi ye ni ho emma owu ye se wa anye kuna because won wan me pacho ai wa anye kuna pacho okay enti woni be ma na tie woni ne wo ma mu owu ye na busua be ka cho se bi kas busia sei en ye kwakwaje ne de aye ukuna ye ma me amane me anka hwe okay ena omo ye ni nyina wi nso mu buka om be ka cho so maboka nti wudie ni tua pacho dabi abusuafo obi amfrɛ na oso no obusua nkwanko bisem sei bia sei yenim se moji bosia ye ni ade mo so ma mpɛkyerɛ asmamisa me pacho ne mase ba na kan ya ne se nka memto adaka ensie be ma no memi mesie be ma no mo se ya mamre mu no se be ma anya oba ho ade a onsie enti eno sa asem na mo kan ye nti no ma me ni bufu ye enti no mpese onye obia ebeye bibi ma ne mampanifo no so omo awofo kra saa na ode kwoto omanim na omo so omo anto nti asie de kra mpanifo no e de ba ye kra no omo afa ama be ma no na kra sai ena na wo efie na ukunu kuma beton ye no
me pacho ye 12 a guest house a single room set contain 12 sabe no mo to no mo te he me pacho na ye tifie ni nchen won ma na ye han na ade na mo tifie pacho na ye nwie na mo so pacho ye ka se ye bebo so o mo to fie ni sen man pacho figure na pacho so ma to ni sen figure na me re fi no seni o mo ton na we no ho me ba no man kai anka mefa o ton ye me kura de misrompo ye tripi ama atrame kaza tenten eno na pom te sen na me adom wadu mija na pom te sen na me adom ye fo sen me dia ma se wa na se root yo ama fe hin na bae we bu akwa what do you say 36 years 36 years me da se papa ye ne ama baba to so grow fine about tonic eye mojadro wanu matro won to me die won nine won say tititi woda na dwa won to me na anapokra se oba wo fiti kro mu nsam akwa ye something which is there me say wada ene mojadro wo hia me say mojadro papa wono mu a ebetumi aboa wo mojadro agi award na che se wonim say dro no wo bi atum ogi agi atum eye grow fine herbal tonic Mr. Bakole na keba Astamrums matebo Fred Meseba Apidan Pure Leaf Chemical and heba shop biamo enyana Fred Dr. Grofine I was 0244 596532 0244 596532 Rock Clinic Limited yan ya de pakum capsules abedwaso na mawasanka pakum capsules ne bibema nunum bina NCC organic 442 enu na CC obakosua kumanum na ema hotel wine na chie van capsules enso de ene support prostate no wa wodun so hwe mu yade no wode eye VANA ye wo medfagen capsules e wo hotopa ye no eboa ma mogade afrosane ye nipadua no mu acute sciatic pains woda na dwa wontumi na arthritis ma mu ye adwumaden agudifo ma ne mema no modie no eye medfagen akokra ne abrewan mo ko jogging anopa ferroke e wo 0248 885040 0248885040 and 0244 183230 na yema osanke bi Currency Ventures Zahara Mission na J capsules na yadiaba yese oba bema ensansa gu bema ho kurogu bema ho obema mu ayemre nsuo fita bi fra no bagonoria syphilis na aje obema kenten so de onya Zahara Mission na J capsules no sanso na oba ya akosua kumanum white aje wa baso no Zahara Mission na J capsules no nefa wo white etiko free ho na afei na emergina sase enkenten so na depa emergin kenten so wo de mesha benum G capsules no krabasa yade awe zaman capsules so bema obema mu aye mmere bema chese wuntumi nkosini animu wo de ye Zahara man capsules ebema osisimaden hindi eba mesha de malaria fever typhoid jaundice obi odware wi anu wo tire ho dwene ho wo de ye hindi eba mesha no bi uko okanshi drug lane pharmacy chemical shop na ba shop biemu a Currency Ventures enrei Zahara ubenya bi 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 Dr. Mafu Infertility Herbal Center Dr. Mafu Infertility Herbal Center make afu one of the amount me pacho e wode awo wadwuma kwa ne yeyo ye expert ewa wo mu enu nti se enei mawade maya ye frodondo akofie mo hwa wani mu kwan ne so awo yi musulia ama se efia na ede no eho atai budin wunya Dr. Mafo Infertility Herbal Center bibibia da ye osi akwan be ma ho osi akwan ba ho ya ye si akwan dia ma awo entumi ma no ebe ye free ho Dr. Mafo na fe awo no etumi aba low sperm count be ma o de boss na wadwonso nkuruma sexual weakness ni na no mo fa nkodan Dr. Mafo Infertility Herbal Center yewa atonso eseso atibiase yeben Presbyterian School no atonso seso atibiase yeben Presbyterian School for Dr. Ewo 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 0277 741618 Dr. Mafo Herbal Center awofie oba root when I drew was so about root yankwai if I chop me wo akwa kofo ya na me border creation wo akwa enti me ya aduma na me ko hia amranti bi wose na nijema
ana me se krachi wo ba me de ma wo mienzo ma nko school 14 years na me wo ye ana osin ya wo penam se me pese bedum le bi na obaka chem se root ana sisi ana sisi basem ni Akoma we wo me de wiase ma de bia be mabum kwase a na me no kasa no no ma me ne me kasa wo fon so to ma me ye se won fa me mra wo ne behi ti me kwa na me sima me mi na no me kasa wo fon so no ma wo miensa ebi bedum le bu baka chem sisi ana sisi e ba sa wa ha Akoma nti be ya na ma me so me kura na ma wunsia enso me kunu no oba wa ni ma ye de aye me ho ade na me so me ni abranti ne ti adwuma na me ye no eno bi no usua e onpon no ho nti me koye adwuma bi am ne na ekọ me kwa da me frɛ ne papa prekope nti me ba sika no na ma dana ma no na wo yi sika ni bi di wo pe 2 million wo 3 million wo yi di aka no me ana me hwɛ fie akɔhoma di ebe bibia me a ma me no so la root say send some me pen asem nti kan bia na me dem bi na me pesem ni aberente na de e bobla na me wiase mu nyina me pesem de ma bra bo fa ba bia bi ade be chwo ko no ba ho ade be chwo ko am sim ni jama me ne say want ase last one akra de mudu kotu obi anim anu mbe kan ti mo na aberente be ka chem say okonwere so number 3 okoye adwuma na akohia ma me bi onan so wa yi ase na ma me ne say on pastor ma no na won pa kura ma no ne betenam se papa asema wo kan ye ne kure wo se an ye ne kure se an ne ja oba opi okun nam de mitwa so ntina se so obedidi so obeye de ni nyina ye me akese ma fa ne sem bi enti mo na me ye se adwuma na ye ntima me toka ti kan kura me tokoro no me ko ho na me pesen ko ye kire ni twi na da achi se be ye nyina babu anti kan na amoa me na me sa ton sa kan enti me no hwede na me ye me nkrata se me papa kura ni se me ye bi ni nipa woni enti me hwe di sila na ekonam di kwoto ma me bi no ma me na ti se ye koso me pese me tena me baabi ana ma me na se efre no me ye bosume ti bosume so ye kwana abrante so ndu oni minyai na mso oni minyai na wo be hye mra ma me aka kire me se ebe ka kire me se me da me pe no wo pe na me ma ye de me ma ba ho no enti sa asim na ne me ka ne die me nti ase ana me ka sana woni maame no e kasae woni maame no kasae na ma wosin an tembia mpebia metimi aba wona msiyo mate enti na no branda no wo fa frem se memra tini wo fa ne efrem se memra no efrem se tini wo fa ne kase no so woni wo ba wo boa se ni ade no so du twifa no wo fa so to twifa no wo fa so me so metifi wo no wo frɛ wo ba nti na maame ne na mama wo ba akwa agosi Yera Gordon owo hefa okay Yera Gordon ewo UK wasande kakra se yemfama ye maame Doris ya wo sorry ko ye ya ne kuno ewuo na abusuafo no adaworoma ya to na japade ma maame nya baabi na no aha Yera Gordon wase ya wasande bibi kakra se yemfa ema maame no na chese wono so emfa enye TNT enkofie the plus beauty nyame enshame maame ya owo oba mo fefo san bra ne ho ase chene se di osi ya na niam akra no eye me nwanwa Akoma FM ye maame asend discuss ye mfama little kwaku the plus beauty me pacho wana e maame wig sheye enne wono na maame wig no ode ahyem no ye me makeups kama ena Joseph fashion so ama matade ahye e de aka ho the plus beauty wa me hu ka bebrebe nyina echi no se Maa Akos me ma mre nwu wate nti jiskai never support little kwaku mame nyame nhira wate ti na ho ofei ahwene panga so obi na nya wa ho ofei yanka sa brenka wo hu nipa kwanko wanchia no asra kire no mpo so wa huno nipa se na nyame ehira mo mame nyame nkoso nhira wate the plus beauty se wo pe reg papa wo ba stadium woni unity oil in a din hwa ne mu the plus beauty rig papa rig efe woni afa ko ba bia fabre no na onyema kama wedding engagement ba bia ko bia pese ho ye fesachim fabra the plus beauty one ne ma ebe ya ma oba so wa ho fe nyina gira witiri ho nya nkoye
enko ye utiri wonye enko ye kra emfa enko baabi am yemfa ahoma bi mpempam ha yemfa guru ntare ha ubekọ baabi wani se kare shika me pa cha what the plus beauty ye ma me ba ye rig no dia ma kama me nua ba ma na pom te saying Every family to baby, I will be near a dupa. Just say, my menfa number into jump party. Upe rig, upe rig, a share, aqua baby, the plus beauty shop. Offer 0249 155 776 0249 155 776. The plus beauty shop. Yeah, mame. Ebe ye rig kama ede ashow na ope atade ashako wedding engagement party outdooring Friday wear bibia majozi fashion empempam fama owo bom so when meet me the sport edin hwenemu for watad no WhatsApp style na we hu your friend for WhatsApp jo baby awo bia wo be pam na fe ye dia bro 0243 433 465 0243 433 465 Josie abrochiro baby awo bia na ye be pam ye de abram bemena mako yankwe yenchia yetifo eni ahwefo pacho same mutenka Dawood Scientific Herbal Center ana ifra yebe na sede dan da nyina ye no ye ba hanum sia na enu papa enu akuku adama Dr. Dawood da Dawood Scientific Herbal Hospital no edi aba no eno ana ye bohu dawu na ye de cho ya wada bia mako maami bi aka kire me se me na wase emfa emma no ai ndi mi hu se wo bo maami o stadium abaso ya na me se makai wo de o se me mo abaso emfa ma no isan se otiyenka ewo radio bi so na ote Dawood ho asem ba wan shada na fa na so anye de anko honom ba wote se wo de wano atum no anu hu se asem bi a wo betra radio so se wo bie wano aka bia no eye asem ye no kre dize wo di Dawood ho adanse dia na obekwa akwakoto bi na asedanka twedi ampo Nyankopon se odi no kre ya adwuma kokope sa Dawood ointment any Dawood 360 capsules ni bi na mako de na ha ne o chese ni sisi no otenase kakra bia na wabre na ni sisi no mu ehyehye no de se adwuma e wo so woni ni sisi ye de edi no wontimi mfanye de emfanye enti okoto aduro ni bi no ana ofe Dr. Dawood no katense doc Maa Konti makoto wedo ibi ye be sorry osabo udio osi Maa Konti makoto wedo ni bi na me barama ba be sorry wa ngase bi be yusumbu osi o barama ba be sorry nemu se ye papa dia ya ngase me friend ma ye de me di ho dance afi okoto adure osi wonom na nopa onom na nwumre onom na nopa onom na nwumre saa na woche mako afi de osi wo honom a ni sisi na otena se echa na ye ne ya emu sisi no afi de saa ha ori nyina ye de what si ni say you as ni papa ho bet ase obi boni ba ku bi ebi okoye enti amaye hu ni papa sana tie be ni papa so wi ase asemo ofo kan ya no ma ko say ni say you as ni papa ho ba obi boni bi obi ana busa so obi boni ebe na so wo chim o say ointment ahodo a wa rusu organ ha say no o beso o kaso wo kan ya o ntimi nkan e doso bet onya gidie no wo musa se ye wo mom na waka dia obekwa akoto bia hwe no no fe Dr. Dawood no ka che Dr. Dawood say me koto ahwe na ma awusu aye de ahwe o test keke ampa ampani ya na ampa aye adwuma ye de ama no amen nti o se me nka che o se gidie agena nkwa gidie na mo ipa cho o brofu edu bofu edu na ufura na wo ko Nkranza no ana Nkranza mo mlafia nako se wo free Kumase kwa brofo edu no wadru kotwi okay it is all free Kumase e kwa oboase a ubedu brofo edu anse na akọ Nkranza wadru kotwi na anse na akọ Nkranza okay nti ne wono e wo ye brofo edu okay na mako ose awie ochiawo otie nso so na aso amekai za me wone ne manyina bo age so say yeah because your body di eyede already so it momi yenso da wasene gidie ene arehemu a wanya ewe mu na mako miso Dawood aduro no ya to ache
amanfoɔ ne adanse a ɛba ne dɔɔso numbers no ana ho behia sɛ de beto dwa na obi a wo ha obia no wo de frɛ number ne kɛkɛ Dr. Dawood obi a otimi tie course am say dog waso besi o adwuma ni course so there be adwuma no wo fa we na wo fa to be another phone to speak out now you pick it sa numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and Dr. Dawood number no me patcho no na emienu Dawood ointment ana Dawood 360 capsules ni nyina ye adwuma baako nemu obi frame na no se onya accident ana ne kotodwe no efrichiye na akoa art so wontimi nye de emfa enye hwe edu onom capsules ni bi nye de enka ho ana nam se da bi esa na me boka me nom capsules ni bi nye de enka ho wo de fa ointment nye de for wosaso for sasa kotodwe no ba bi e de eye oya no so ose obi ho ma ose capsules so ose ni kotodwe na ye ne ya enso no kokonom capsules na am the medium so ye nka na sa wo de fa ointment no fatwitwi so na beko ose ni kotodwe na ye ne ya no ze de eko onte ya obiem obi a wonya accident best 3 years na de bia ni kotodwe no se ye kotodwe ne wo cap bi wo hasa mu ma ko bi butu so I don't know to frɛ ho a how paint mi ma wonante ose se asaka ye de atua kurana ka butu akabutu so ama se otimi ye de etene nyinamu eye se de na otie first no ma ko ye papa bi operation e wo dwoso wo fa dwoso a ye frɛ ho onwe dwoso onwe wo fa dwoso no obu careful bi sa wo firi kuma se kwa wo be fa won sa right sa onwe papa ne frɛ ye wo se wa ye operation e wo ne yam na ofa de bia o se doctor for na ka chen se abosome miensa ana wontimi ma de a emu odu so ne fi okono de obetima ma de ye de emu odu bia so efi okọ nyina so oye na adwo so oye adwuma kakra bia na ne bono owu ofa doc na doc ka chen se onfa Dawood ointment no ensasa na funu so ekuro ena wone yam na ode sasa so a sa kuro ni nyina be ye de ebekọ ampeniampa ni nuaniampa ode ointment no esas na funu so no se otimi ekọ abula ekokosa nsuo 34 so 34 bucket 34 bucket 34 no na e bi ko nsuo ene o ka 34 aye bia na obi hu na ma foi na o ka 34 bia na obi anye de ehu oso otimi efa 34 no na ono a wato afri abula ni mu awie no na wasa tam no aye de ode asoa onti pains bia wode e wone yam e Dawood ointment itimi show so obi tie sa hututuo e how bia wo ni padua nani bia ye bia fa osisi mu bia no e Dawood ointment ne fasa se ni padua no nemum de tene se osisi e ye wo ya padia e ya fa bia de etwia o de dobro asawa obi won kwa won kan sawa o tene sa ro da ye nsa ne se na se bi o da ko ha wo no o nya do ko ha ope sa ha ro nyina we e be free hono 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment and afi Dawood 3 stickers Marco udu VIP station honum asafase ya so free kejetia ana wo ba asafo runabout wa onsa nifa so da ya mpeza me check position here no omu ton esam magi ne sana de bebre na ewo onsa nifa so sa Marco boys no mo wonu che se o se ba ko bia obeyi bia no ene we sika ye de mawo it is a want me am from Akoma base 20 a sa de next so akatua nya de enkosoro on na nisisi so aye de unlocking it want me nya de enfa dodo it what ye nka wa Akoma ye mase ya ana o se da bi se de ye ba ye kasa usisi yo ya for ointment ni bi na memene eye Dawood 3 stick capsules no ene obey de obepa bi at dan ka twede mpo Nyankopon se Marco o se na ka twia na waje first no se na adobo ya double na keto no o se ne madam ni busa na se ade se ifa no koya se do timi adwuma se kane no nanka enye sesi ahode a aba sesi a anko oba be yi na di
because who ni say or the juma ni de eji agro na woni o se bra me fe ni agro so me sisi ni me ya me tam osam ba ko pe se me de kwa akoto no ma etimi di be 30 minutes na me dimi ye de e ma bio na hwe obi an ho den wono no ofa ba ko ofa mi no de kwa no eti wo sisi se ni 69 de atono na ma akonye Dawood ointment ana papa bi ono efa passengers every eyekumase edo mu ekwa akra obi a yese driver ni bia no obefa free kumase ana wo de akọ eye efense sunyan wada ofa free eye akra no de akọ eye sunyan okay na ono de bebeduru kumase a ayi so osama driver ni foforo esa ji free kumase no de akọ sunyan eti na katwa say 1000 see about 500 because you say driver di fronye de emebe kan ho ana busan say ene papa wa nya lucky crank e yodi o say adwuma no wa ya che enti asa no no mu di aye de akonsider no enti instead of say 1000 obenya ye so kese odu kumase ne so obi beje wo de a ene wakatia na ebe de bete so de amasa ni pakro no na ni sis na ye de ha no afi what Dawood ointment or Dawood 3 stick ups wasem mako oka asem na afi dem say eh na ewia so edo ho o say otimi di free akra and the ko sunyane esa di free sunyane esa di ba akra biem ati say obi anye de enye ne kwan so onti ya obia ni na Dawood ointment and afi Dawood 3 stick capsules ma ko bema bi a wo tie ya wo say e bi asese no wa ye mre wo mpam ontimi mbo adwuma ontimi ne yere nda yenka se eye adura enna betuma no mende wo yirada ne mo hwemu kakra ma ko ya ye kire se obi a usisi ya oya bia ntimi no yire nya de enna eti uyo osisi no adwuma wo betuma ye de aye adwuma ipache Dr. Dawood numbers no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ma ko unya first number we sia help bia no yakopon ya adom abosom enkwa wie so we bia so ye kese no wo eye edwoso patema enti bomode a Akoma FM yes ya da se papa Ruth ya tro so free baby a disi ye no enti boya ro ka kire me say maame no na so wo yi ase to wo say wonpa akora ma no ana mi say asem wo kan ye no crossing ana ye no crossing ana ono no ka kire me say obi ono a wonum a woni ne kunu tie de obe da apen na me say ye no kure na me so yo mate enti nanu wo fa ne frame na ye kasa na otwifa na wo fa so ko ye na no wo fa friend mam so say ye ka asem kodwatwi afam ne sa de echi na sam kan bibia mi fi enti wa na o sha se fa afun se be me fra mi si medam si mi wada ma ohu ma titi meduma nyoma na wo no ma me no me ko boop no from ma me se me medidi na atem enti ma me nam de asem to ne no ma me ba na chim so ma me ne mba no aka me nsa gu no bi go mbebu sa ma me ne se wo ba na fa ba me tu si da bi enti sa wase no anti se be ya wo be flesi ade che esi enti no na se ma dodo be ba na be di na se wa bu ato ayede ama oba no enti hon ma me de ani bre ebonu dua aso didi ne baba ma ho imam de ani bre bobo ani dua so ni na se yi ska fi me chimo oba for front wa ko frɛ no wo fa ne bai no no fa si root si be osimiti nya abotire no mu kana me dan ti me dan we me se ma me na wono no na so we scooter polite wo ba se wa frɛ so wo mnenti no wo ka so me mefiri wa akɔ enti wan me se ma me enti wan bu frem sasa di gi wo mu bi mu dua na wa dan ye no me dua no bo no sei me se antoa franto se so firi me chi scammer no enti ko no wa fa no na kire me kwan me mfa so nye de enna no ana me sabo bi mu enti wan sister no ma me no bobu nkotodwo manim so wabusa ne saa wasi wonim so wonim sai woni tu ka te petoma sa na wo yo bambu bidi bidi tin ma me dem ka kire ma me wo yo ba tan wo manan so bidi bidi uba na so kwa kan nyame aye de atwa wo ka because what come segum bebusa osisi anytime bi ono ne ba ono ne be hemra ka kire tama me mepe and ono ne pe na me ma ba ono se woni na se wontimi kan no kranchi oba ne sesi ya ba ku mienu miese na nuni me twemo wonso am council wotimi ka kire mi nya na pe be ma me yeah dabi why na ka kire masno wotimi ka kire se ne ba ni mu ani timi nya na chidi na me pe be mu aso ya asem de bi akam se ma me de aso wo ka se asem ka kire se ono ne ba be ma ni mu ade enti jano na on pe be ma ente sanso a asampa na woka no ma min twanto wakati chen se ente sanso a
won mo beba na be ma ye dey e wo mo no so me ya nkyerem se yesa me magu me wonu mu ase biko adwuma me ye nipadom ni me na wo beba ba to na be ma foforo ntimi na mpese bibia famra kwanso na me ne ka se be ye ntiase be ye adwuma afede ma me ne ka kyem ne se wode me ba ye no wan pam no du obi aba ana won pam na mse asa ene ne mra wo ho ntimi firi akwa ni blanda ne ba ne ba ho no ana wade kyerem me fresh won so oba na ba ha sei no do meka so nkan so kwa no otimi akoka kyerem ne ba ne se me se me ni na jai no afrem se de kodo yem ntini eye me maka kyerem so otimi ni na jam se maame wokoka wasema kan emfa mi din ye dem etimitimu sama me ne me ba ne ba wo abum kwase de me nsaye de agum ho ana me na mo ye de mu didi mu nti se wo se wo ba na kofa me na ba waje won komide mi prodo bi ko me to no enyo na ahwe me ena me sa ahwe wo na ahwe ba ma me am sa ahwe bi ko na me pese me no nya ebobra wo ba yare me ena me sa ahwe no enti se me wo ma me ne kansi ne so boa se chinje se me du kro na so beba na wo beje no oba to ni so ya wo so be ne se saade a me so enfie mienu me no atere enfie mienu atwam se mra wo tu ntimi ko fa oba afoforo mfa mi so sa wona wo hwe be ma Samuel amponsem mia are wanya adwuma onye adwuma no me enu abi no ye ko ba mitwia ne ka na me adwuma nyama so no be fa ko ye adwuma okofa ye adwuma no wo ma msika ye adwuma me de dafu okay enu abi so na be ma no yo wo sua no no pon be onu adwuma no ti me kwa me ba me friend papa pre ko penti baskan 3 million 2 million no yi di aka no na msa be hwe fina me obi a metonja me sa kwa adwon ko me nyo ba sabi me ye kwa adwofo ana me kwa nkrata asema me wu na wunim se me ye nkrata ase ye mpesi me tu kwa me no waka bibia na wu se wi asa kwa ka che wadanfo se me ompe me na me pe o na wo ban ka pen kan kan chense na mtimu se sa etini wo fa no kwa de me benya wo so wasere me ye nka asem no e wo fie na me se ye be kan enko bi ko so ye sisie na ma me na ye de e sisi mo ne ba no ebu mi kwase antino me so me de ba na de wo no so wo se wase ne ka kire wo se bema no ede ne ba no ne ba mponsem ede wo ba no wankasa na so de wo ba foforo ba wankasa meaning say before bema ne be so pen no wo ba foforo wo na brabom dabi how will you know dabi me de o ka kire me say wo ni obi awo ajai because me na me obi a me kofi o pa eni na busuafo nyina maame ni nua bi o maame no wo yo ba tan papa nyambe hye mama adwa mama adwa yo bi o ka no krochire nipa be se bia me kram ko to gbani se obi wa no de na adwen ko hye se maame no na ye dey e kaseti am e kire me e kire wo esno maame ni mu be bibi be simi su a me yim tim hye me ko na ade na si be wo ka no na ma se ba ni ja se fiofo ya konkonsanfo ene ti se be sense ono ni ya o be kaseti ntu obi adna ni ne hwe na wotwe ba ko betimi di ma be ne wo ho akọ ene ma be ne wo se ma be nan na wotwe ba ko betimi di ma nan akofio o ba wo boa ma minitro na wotwe ba ko minitro Samuel amponsem ada hode be nkwa ne kura betimi di ma nan wo ka hondum kofio ma minitro efie be mo na wa han abusu efie no wote mu nyina ya we na wotwe ba ko ma nan me se do mu ya so mu ka so mu ka cho mu pese ya no mbede wo mbe ka be ni nyina mu no sense ka so bi po bi asem ano pe na me pe na asem enti de no obeye mi bia no na me hwa so obesesa because me nyoni pa bonya ka me ntoka ase bia kan pese e chiro otwi anya hwekwa mo bi si bia bia me yedem to enam ni student me protocol no beto samaye sem koye for room so anka me wie jo to ka ma no me to ka no na nye papa Samuel Samuel amponsem sanka o ye chire ni twi na nka ye ko adwuma na ye de akonti so hu twi a me peka bi si bia no de mam tin ka me twi aka nwie enti ke wie na se bi pe wie na kama je sa aka na bia ni sans me ba na me wo ne pintam afi obetwere enti bia ni sa ne nyame na me krata asem na ye de ayeye na se me kwa na me wo saka ndo na ko ne me ma na ye de me sika nka ho wa wo sika me sika Hey, I didn't know ma as a wood dark rain when I didn't so some name. Mammy, any pebby say, Sammy Bow Akoma, penny passer upon the Uti Biano. A yana me was no mean persema qua. Number 27 Bacon. Me, Yanka, some berries, mamma. Me, ya bearman Fenisika, same Shremida. Are they? Me, Sammy Shabro, Sammy Crabio, this a mere tea. And me ye bearman every and we was a boom quasia. One I do bottom scasha, mamma. Mamma do not send I do bottom scasha when they want me quasia. Me man with your coin say, me mano.
miensa no bia ne papa na sato miswa 14 years woni munyim no dwane jam osoro ntem dwane jam ti de toso no so papa ne be fa me no na efie be yetimu no oni anuafo no miensa kodai ya o mechi me kosman kwa no me kodani dua na mnimse oni ebewu anyam se yanka ma anko wukro ne anuafo mienu da miensa koda bo meji anuafo miensa ekọ me kodani dua no bale adan kwa me na miensa atene ma wo me ba no na o mse bosumi bi echi awia no nti sabre na hwa na me ametwe mo ho na me sa kofa be ma afoforo ti be ma afoforo am kofa no so mi na me de ne to adwumam wona de be ma ne to adwumam hey as for story we dia ya chese me no Israel me no mo nkwan ni wie me sa je se wuram mama me tepa o me te ma me twa me sokolati mama twa me brokiat in dia do obeba obeka mbajo mama no ma de no ho nkwan ni na ma de no nko wo dia Pastor Julius me pa twa momra twa me kakra why because baby akeka kro no de abawa root baby akeka kro no ano ye me den top about clinic dia clinics ni na no one na ya top wo po clinics ni na herbal clinics no top herbal clinic ye di nka na ya fodi achi diabetes typhoid ulcer hypertension entesewa asthma yibi awafu amonwo be ma wa ye mre low sperm count me pa che wo top herbal clinic top herbal clinic ya top ni na dia mamo efidi akese a doctor for omunimu de yakachi eneguo na yebeye enche yebeye mega free health screening na just health screening yeba beye dia mamo hwehwe mu nipadua ni behunu yade a etiti wo bia enu ti bra top herbal clinic ye wokuma se South Junction yeba Ghana Waterworks South Junction wa Friends Gardens wa na enkran so hacho Aboba Road ehon ye wo 0244 373-895 0244-373895 and 0545-467887 0545-467887 not just a young crop. Hey, Obatalia, Oba spaghetti, Obatalia, Nkokurape, Miss Obiape, Obatalia, delicious, sumptuous, Obatalia, suspicious, Obatalia. To say whether a Jabiamo Ubenya Obatalia ni bi ato. Pastor Julius Akwaba. Mama Josu. Nana Akwaba. Yenama. Evangelist Akwaba. Yeah. Nana Akosia Pokwesi kapa osiakoto udinu nkobuku. Emu Akwaba. Okay. Pastor Julius. Ma. Me pache wo. Obi nyane mi o. If it is dreamy, I am dreaming. To be sincere. Somebody with you are. One kasa mobano. Why you ordinary there? Because he say me who you. Nisro. Emma you did dance no to just say dance. Pastor Misro. Ebe jo nse mama. Sama ka cho say ensenkyere no nyame ye. Ah na nya me pese of fa na so boy atiefo. Na onipa bi o nyame ama. Obe fa wo kwan mu a. Obe yenhyira kwa se wo ni amie am wo hu se wo yenhyira. Yenhyira no betwam na wo sa na epe. Because you see you that's but say they contribute the video testimonies no esi bano adansidi no I'm sure my sister la tokwa nyintwa dem obi nya bold say de o mo kekeke yampa me so me so ahwe obi so enu ebi wo na yintumi mo obi ka adansidi obi so make us no obi so to asare mama me dey me say let's go a miracle child onyame de na be yi onyame de be yi obi shire na apie kwa it's an opportunity for you say won so ne e wa bra hu no e ba de be fa akola yi so no wo de ayre aboa onyame ama God sent anti 3 years na say akonya we ba ha tama ye jijie no so ye na wo sandi bia acha se won so twa mo de se won sandi bi so next time ye bibi biem na wo so asore Pastor Julius yanko die de tiefo ase ekoso ada o mase na watchi ni na watchi woni nyina ye de da o mase ade o maye amaye no ebro ya twene ni ensi so aminsha o yanko mama Ruth na se na ya mare ho na se na ya mare ho na me no se me nim Ghana for no de yan kan kire wo mo so o mo ya asante fo ai
Mama Sakra Infante 4 Infante 4 kwa the Japanese agreement Asante 4 na sa dan ne car for the car pesa as na Infante 4 Infante 4 dey say oh na go send there no kwa do ya we obi ape obi enya wo pe no your try be o wa I say one person be here I say slim from papa mabo but what I say your try be an esu a ebo de na hu say the otiri aha Asante 4 ebo de na hu say sa ni break aka ejapade de ku kwande omo ka adwuma nti omo ta ye aha akosi ase ma hwe papa na on kasa ba dini hu ya pa Mr. Mensa se hwan no Mr. Mensa ba dini hu ya pa oh normally de bia na me kasa on se obi wa abada na obi sebi onim nyansa ma utie ne kasa no hu ena se utie ne kasa me pa uti hu se omu yo mo so bedi ma na bro enya se bia omu ni ye wo mo ye ana se bia ani fa so se e bia oh amama dwen kwa na enya sa eye intentional thing se ma me le bedi na boaje japade afini nsem oh na me kasa Mr. Benson no obule yo oye japade ko di si ho mba to no wan enti wo ba temo ana udi entado ko watwibum da ko so obuwa obewu so da ko oba ko de ye japade no ko oba ko oh hwe mami yare na bai ma anyo ne kunu mama me kasa asem na atifo nte hwe da ma bi ho mama ni yi di na yire na ma ni ye yo anyo be me bia oba ni ji sika ni oba ni sika na oba na mane sande na oba na wo ni susu mo wo mo anna ko je duro so mo oba ni kapcha no na wa mane sika ni na sebensam funu die ni ye die yo be me bia na ni ye die ono na bre be bia mama odi hu bo oba bia na nyam bia no so ni sha sa se ba bana bi so wa o ye japade kakra oba o ware no na ma so stay ni baby no wo na emanya na kwa ware amutima ba ma ntimi gina na aso koso be wu obabi ware na na wo japade ni na ase obabi ware na na wo sike ni na asa obabi ware na na oba mawu mama man nyina ye ware o mpo na se ye ye dia etimi tira oda enti se utiri na oba ma kwa ware ko nyo oba no so oba no buo no utimi ye ba bi gina na ye shira mama ye no ni ma no boni aye no mi boni aye Mr. Mensa na say bra bi be kasa papa chere problem bi mama busan say enti omo to enti mutimi sika bi se bia oba no so aja onkola de tre bia na o se no de ya anya na sa urade nyankopon ma yo urade fa bo no nchen but onko sa bra bi be kasa papa bi chere omo pi fa japade no omo mama mi we hwe ono mo boni bi mo ma na ewo oyare okay ko wo de fi na bra na wo free ma wo se ma ton japade me ma what do you mean okay amuko bachi no samra bi Nikki Pizza fan club Nikki Pizza aha Nikki Pizza fan club Nikki Pizza fan club no kwasem Nikki Pizza fan club nso ye maame ba ko e wo fan club no so so no nyame atentam enu ntiro ono nso ose wonyi wei na momfa emma little kwaku na me so menim nyankopon atentam e wo bibia me mpesa me betu dwa ho nyame enye emame Nikki Pizza fan club ye maame no e wo so bi oye member ono so e wo so bi enti menim sasa de tie bia na maame onyame obeye wotu gidia na mo said ye me sister ba ko bi oye owo bronze New York etu gidia anamo no ene gidia anamo no watu no onyame obeyo ekua Marco eya na mebisa se na obi ba asasi so no na bibi kuta na wode ba na yina ye bebre wa ha yensapan yina ye nsapan ene ye de ko eya hye wo bra no okono efie nu a wasie no me pa che wo mu de dankora ba ko hye ho ma no mu kukuru cement ba ko de hye ho ma no ade ne ya mutumi ya reho semsa se de opese omu nyina agira no se oba no kra oba ya anya ne ho ade enti ya anya ne ho ade de woni chefa wo bibia mu wa ha enti ya ne wo chefa enti se wo wu dia ene ne ya du fie ho ne sport akora aka wo ho ne ye befa
ɛyɛ mutumi yɛ nipa bɔnesɛm papa mutumi yɛ nipa bɔnesɛm papa mu refi sɛ mu bra no wawu na wawu yɛ no mo ntumi amfa ne bibia nhyɛ ne ho ankɔ mo gya ne ho na wo so adeɛ bɛkye na wo so wo te ase bi sese wo se wo dwane a maako ahade wo wura mu papa wo se otwa ne wo besi ye wo se abrewa no obi anka ne ho bi abrewa no na koton ye ono na ne din wo so afi de wo se Mr Mensa wo twa ho akosi se efie no na sika ye pese ye de gye no ye ntumi ye nya no saa eno busa se na eka no maako busa eka no kra na ye sen na fie no mo de je sen wo se ni pa boni se mo oni wo 9 years ago wo tumi what on wa de wo ntumi huru bua sika wo de je ye wo boni na wo die no eti wo huru ne wo nya wo ho eti wo to sasa sasi seke wo huru de wo ya wo ho mami wo bo maboni detere no wo ntumi kra mo detere no 5 million o sil ma ko yi sifie no mekoto asase wo ho nanso ensuo yanto me na mesoa aboɔ mi ko nsuo na moton wa wia ma ko busam se na mo de ma ababa yi se mutimu de papa na mo wia mo de kɔhye abrewa no abrewa wo enu achi ya abrewa na wunu achi ya ko bisa abrewa na ewu yi se wufuo hwe maami a wote nti onya momobo o ka che o se ne dan ya ka so ye tu no oyame sese wo ba ha nyina hwe oba ya wo de eno me hwe ne picture na me ru aho se nye yare a akono akokɔ kodi ne pa aka wo maji bibia mfiri mu ho na kokɔ ne ba bi enso hwe wo omudo omuni na omuni na wo ba se dibia muni ya na chef mo no na wo de wo ya de wo ba je ayi chocolate spread na make am for the ama wo ye de fa pa wo de fa pa no nim na se wo dia wo tumi sampa wo da obi wo top choco mu na oda obi so o pa no mu na bibia ya kama top choco 3 in 1 drink chocolate drink no no cocoa milk sugar wo mu dada de we ni wo nsu ose minute ubehun say wo breakfast no na aye ready na bibia ya kama ubenya bi e wo provision any supermarket bi emo e top chocolate spread and na top choco 3 in 1 chocolate drink top choco top choco what dia fam choco for no say ade na da do nje ya na amame eti pa mo atata so ya no what na fresh so we top chocolate spread ni bia what 0253 nacha say yeko evangelist mami me chietiefo na mo netiefo so asese ayase dan yegusu da aseda abubro ko su adamasi ade be yi say little kwaku din ba kono no abubro ko su ya kwaku is your free little ko be enti be kwaku edaga na man eda media general pa impanyifo ne obi bia wo de kapre bampo e ma akoda isiri aba na no Ewrade Nyankopon shi anya se no wato no ne wato yegusu ehwe no esiri no kura wotimi se esiri no kura ye ya wokeka ya huna ma ya lijiya no eno kura ya lijiya Akoma e ma fa mo san obi a woto siri da bia eno kura be na ya sa no aye ten ti Ewrade nshira adofo so a ne ma kwala no be papa ensira amen mame sister no o ma say first one ono akasa no metu de odiko ofie o yemiensa e no ne we ni so ko wo ba be ma no so wo miensa nti 6 no so wo 1 hankran nyina ye nsia so okay na be ma ni we no what be ma ni mana free ne ho ana o mo hwe bi na akoko no de ono so de no mo hwe ne nkakra yo yesa me ka che abusua ni se mo makuna ni ti ni sua to ya nyane ho ade nanso wabebre wabeya awarefo adwuma
ama mu nua no se mu dihye no adan kese say guest house wa emergency wo oba besi ayenye no ho ade mpo no nsuo wa konsuo ama ya pagya dan wo yesi wo ama ne de oburu na suo no da su kache maton machesika na di si ye de akotua ka wo de e de ka kwa ko no refim bisa senti sika no wo me nya twetwefo bi kra ntafre ho e de o mache di e ka ban ana mo de ahya abrewa wawuo na ye to mfi abrewa na di animu na abrewa timi to mfi wa abrewa mo ye na mo nka ho abrewa timi ko yiska oban na abrewa no wawuo nti na wo de ahyem se wufu a ofra wa samado ma be yi anu eja me se wo wa hye no so abrewa na wo de asem ne hye no oba fra wo mo be yi anu se sika no e wo yin fa na wo de hye me na makai ko ayi obi maame ne magu abonten no woti ni so nya ba bi na but nyame tie kurafo suo misraw eja mensa be very careful na wa hwe yi a ni suo na be ba so animonimu ya misraw bra be pa ba bi mama mi ene ne man ntra na sika na mo ton ye no mo mpene de ma no fi se ni moja wom wa bre maame na bre kwan bia be fo so maame we nya ne hye se ye fa so maame na bre ye be fa so na mo se bra wo twin so nkwa mo bia nsi ho ma ho ma che mo bia nsi ho na de mo nsa mu nya no dan ko ton na de o ko to kwase nya no rawo tuo abro ni de eja me sa wo mba wo yire ka hu se bo na wo to aboban no ebi be ba the bulge na be hu ni de se na sitie animanim ya se motima se minim sika ye tonje ye so we se abo na ke ye pe no ye tumi afa ye sa mo de se be so na mo fa bisa ana mo de je na mo de je she ko ka so entro na wu entro o na panyin wanya du se wo da so twantra minyi ni so wetia kan kuro wiase na okay enti ye be sew bra bio na ma me ni su ogu fom ne ba no onu sunsu but mama kan tell say nyame be for baby ahwa akoda yi okay said ya two hega no sa mama na to mami okay but nyame be for baby ahwa akola no misra mo nse sama dwene kanka mo a obi wu ana na japade na mo fom na mo de na mo nyas obi de money bre won sa na account for yesu banye ayi wotwe ba do otwe oba wo sisi yo ya otwea be ma wo sisi yo ya otwea enemu san ya de be ma jo be ma boso otwea woba oso odepua any menstrual disorders ajiwu ni padua ni na boso otwea odepua nti na ntumi nkwa ahimfie odepua gi wakente ho no no wotwe ba pada no na empamu odepua no na fe na emerge na sa senkenten so kokwa anasa pressure watenka na atiko stroke ulcer wotwe ba pada be ma wo pe poti winya wotwe ba pada kwale na keba emrom asta mistia ba fedmense ba samenko tabia eba shop adehye market pharmacy chemical any heba shop biamo wo benya ochie ba pada fe Dr. J was 0551 228281 0551 228281 nana yere ma asedana na ewo mu no de obon paye ma little kwaku de oyi bie de afa na ono so keka no because still no ebi ba na man be friend Mrs. here ahan adanside no ebi bi eba enti de ka na se wo de bia ba adanse bia ho no ye twen number na na edi adanse bia se de ya se wo adanse a se ba ye be hye wo bi nkran na wono nso obi ye appeal bia wakoye bi wono nso ebetumi ye bia boa because man say wono de na dance aba o se enra pe na o sende ye na so na dance aba enti ye behwe na ya bo ama ma unim en ma unim abrante no ho Mr. Mensa no ne de eye me eye ne say in fact owo yire ne emma de me ye sure so owo yire ne emma na wadwen hwehu se de ni nua ne call ye no ono so betini afiri mu ama ono nso so na chi no abeye se bi de ma yenye education bi wa wo mo de bi ba ye hwe no omo dance ye
ɛno ɔsɛ na ɔde baayɛ no adansidie ɔde aba dada ɛno na ɔde adansidie baayɛ saa na meka ɔsɛ adansidie na ɛno na ɔsɛnde wasɛnde adeɛ ne dada bata adansidie no ɔde voice note ne ba ɛnra yɛnyɛ saa correction ɔde adansidie ne ba ɛnra ɛno na obisa sɛ yɛambɔ amanante ma de meka ne sɛ education kakra yɛnyɛ ne sɛ wo ne bɛɛma tia mesrɛ wo mopɛ mo ho a ma ne nkɔyɛ ho adeɛ ɛho adeɛ no ehia pa ɛyɛ very very important ma hwɛ adeɛ ɔmode sisi maame nyinaa yɛ sɛ ɔmo ti mu no yɛnua bɛɛma na anyɛ ho adeɛ ɛno nti na ɔmo mimi to me no saa na mehu no wanyɛ ne ho adeɛ ni nti na ɔmo gyina so a metimi aka sɛ ɔmo de akɔtɔ agyapadeɛ ne firi sɛ yɛba amammerɛ mu a onyɛ yɛ yere oyɛ mpena nanso yɛnkan ho sɛ ɔyɛ mpena mu no mohwɛ ma ne tenae ene ne woye ɔhwɛ bɛɛma ne mma ɔno ɔmo tenae adan sie ni mu no ɔbaa ne boae enti adɛn ti na nɛsɛ wa free mu a wo de sɛ ɔbaa ne mpa na moma na akra no adɛn na moma akra ne bi akra nso kra yɛ se yɛde ne to enti sɛ wanyɛ hwe kra na nka wo nana ɔyɛ ɔba de ba ɔyɛ ɔnana fi sɛ yɛde ne to adɛn na wo hu akra ne mom ma me de maame ne ko efom no in fact na maame ne su na akra ne nsusu na me ra ho adɛn ma me ka che maame sɛ ɔma na koma mbra from because enye kra sɛ akra ne be hu ne sɛ osu enti maame kra ne ho nya momobo enti o sese maame no abrewa na firi mu nti o sɛ odi mika de kwa akɔhyɛ maame no sɛ maame ne na yɛ na so maame no so me di ne ho ya ofiri sɛ wo ti ase no abra aba ne efiri mu no die na wotimi ka kyerɛ wo ma na aka no na ka wo sɛ mum kra na protect wo nana no ene wa ase ba no sɛ ya anya amamre mu no ma anya ayi kra na at least now nim so on net won't woot me rather more kosesa niema ebusa se wo papa we na ye ne dia na afa ewo unse we titan habazu so me na no unso afrim ye nka se ye dede na emom ne se dia wo ba na ye no bia na ye wo nti aja men say so unua be ma ne ko wo ma men so ko se de o si pressure pade no kan hu se wo ba emma ene yire wo ho na se wo ko na wachi so ye ni say bia se be ye oda enye se mo sa guest house kwan ka betimi kra de ama han wo da menton fama han na mundidi ho na munyina mundidi bi in fact ade na o maye no omo nko omachi na omo kwadwe ho na omo nsamre bi jo me da se papa na na yore Daniel Ben Trading Center ya ne de Daniel Ba mesha badwa so malaria fever typhoid jaundice wonamya waposo no waposo eye wo ya de wo hia Dani Heba Mr Daniton Heba mesha no so wanum ato wontumi ne die wo ofisi kromu ya wo ani so briw wo de ne Daniton Heba mesha no ema ne memedro Dani Heba mesha ma ne memedro Daniton Heba mesha ma ene memedro Dani natural back capsules eno nko na ye emema de eno ti wa ye mre wompam naturally wa ye mre nti wo ye adwumade nko adwuma sese anu abra wo de ye Dani Heba ointment ena Dani Prosta also Dani natural herbal capsules bema de no no ena Dani Heba ointment so de man mema obi atumi de twitwi na apɔ na apɔ so Dani Prosta wo prostate no odwo so anu wa ya se ehyehyɛ wo de no no Misty Fredman Seba Samenko Apidank Adum Chemical wasanta se frɛ 0273 392877 0273 392877 na wama wonsa akabi na bibia etumi ayekama nemom NS ointment stretch marks ene hawo anase enkabone wo motuem fefetu kakra bia wutwem woni panu apampai anampo kokoko oya na hoinam yo hene ekoro nantem apropro ho a ana wapampam enepa wo redia no emoamoa oba odepu a mesawada NS ointment kokko se tuntum sta basra koda sra penisra yenyi twinya doa awake natural capsules maunsa enkabi prostate wodwo so awayase woni atenka oba ko fiche sempi gonorrhea and afenemu sanya de wonum atu a wontumi ne dia na wohia awake natural capsules enyane de awuo ewo oba anasa bema ho enkai okanshi drugland kinso keba repage venture tinataneba baseline pharmacy nese pharmacy rejoice kofodua Gapson Delight drug right be no enkoko owuskobi hillside and a baby Kasua tribe of Judah Kumasi Dani Heba Misty Colinac have me Kriske ewenyina no wubenya ebi efe Yira Ernest was 0245 079915 0245 079915 and then 0276 537701 0276 537701 etiefo ye twa ye ho abane akwa ahoma ne so
keke ninya na hwan na wodidi a wosa ne mranu ono kwano no temwane new catch rambo beef na media finia adana ne akasakasa yi o woni so media me mpaduane fon ntitiye mu yi rambo beef die enama ewotie ho ana odi aye ninyane ne protein ahye mu ma esan se ede ne nyinya nti wotimi didi bibia adana se ekwa de ekwa ne brinti nti ne antwa afa anye stew mpo enwa ne se mititi bi hye pan mu ene hemwe ehede me na mami anya na chese enkola ne salad na oduko school mpo yebetimi di bia ye salad abomu spaghetti kese bibia ye bibifie de enwa ne rambo beef ementi restaurant edwane tonfo no bibia mu shop and supermarket bia mu no bi ne di ana fra 0547290299 so open video tour wodi ma no na won pa akora ma no ne betenam se papa asema wo kan ye ne koro wose ane ye ne koro se ane neja oba opi okun nam de mitwa so ntinase so obedidi so obeye de nyira ye me chese ma fa ne sem bi ntimo na me ye se adwuma na ye ntima me toka tika akora me tokoro no me ko ho na me pesen ku ye chire ni twi na da chese be ye nyina babu an tika na amoa me na me sa ton sa aka no ntimo no hwede na me ye me nkrata se me papa koro ni se me ye bu ni nipa wonu ntimi hwe di sila na ko na me ko to ma me bi no ma me na ti se ye koso me pesen me tena me baabi ana ma me na se efle no me yebosume ti bosume so yakwa na branches so ndu oni minyai okan na menti ase because anya be ma na nkoa ena ye asase ne pe ena me kwoto ye enti me kura na me forso be ma ne se o ma ye nye ye de ansa na ye start say ye ma me edan ye nsuo bucket ba akokora ya ntobi mo ye dan yes dan no nsuo bucket ba akon mo anto na munya ne ya anto mene me nkola ne be ma ne de no na ya twi nsuo na ya wotin nsuo bi da ye efie na item ya na afo enti mene nkola no na ya kwotwi nsuo anopa so mo ba be ko school a ye wo so opra me ma na mpra ye wo so twi nkuko me ma na nye na me so munya ho ne ye nko nsuo bi no mo nko enti o mo kwa na me ma ye sa na o ma no ya konsuo na wie nti nkola me ko school na me matoa so akonsuo na kwapem se anwumre ombeba na ma ye aduane bibia na anwumre masa no omo akose be ya de ye a ye benya bi asan de atoa adwuma no so na me ne nkola ko ne sa omo bedwi ka kwan so kra ewo ye fie no ka kwan da ho nti da ma ne wo die na asinti boni na wa na asese mo twe abo na mia me ko sesa abo ne boa no na nkola de wheelbarrow akofa aba abo ni mu pai bi kra se mani pai na ebi peti mani se e dimu se ama mani no nya mi we na branti ante mase no begina so ikunu nua no no de beton efie no wa to fie na Samo because anwede aye piling ye ayona pharmacy ena de aba me pacha monyai na ye mo piling eye kama unim ayona pharmacy wonom ena de piling aba ko kwadro be me bi ho akoko okose ya nan so a menua wo chen wo ba wanya na mesra wada wunya piling piling ni bi na etumi aboa wiye papa ayona pharmacy fodro wo munro anonam enuntie ne wodi kokwadro ba na chese wo awunu se ampa edupa no wanam we betu kokwase ama kokwa ho a kire no wono na chese aba no enunti fe ayona pharmacy to piling ni bi ne koton na osu kotobia ubewunu se ano enam pharmacy 059 721 6047 059 721 6047 059 721 6037 059 721 6037 no ma wonsa aka eye piling ebi ene eye ye niankasa ye colleague ye ne ye adwuma ewo Akoma FM ha say sewa ene eye sewa birthday ene eye ye niankasa ye sewa ene ye birthday sewa happy birthday enko enfama happy birthday enko enfama papa nyame enhira ubuo osumakro bibia mu obuade nyame enhira papa sewa happy birthday enko emma na sene so se free fm 97.5
97.5 ewo Tachiman wamo ebiemu ewo ho OPD Radio GHUK ebiemu Otaibo Radio Modern Ghana USA Big Love Radio was Spain Adepa Information Center ewo Kochi Afetia wano so ebiem Onia TV demo live ebo nondua wamo ebese abo repeat ni biem Joseph Fashion wawo bom so wani meet me the sports any edition mo wope atade dia ko eye wedding engagement outdooring baby a wukobia wo abrochira was sign fa WhatsApp jo na ompem bi emma was 0243433465 0243433465 the plus beauty shop wamo ena ma me wig ashe na omo afa me makeups ehoka little kwakwa dance die no media no de toso mienu enche ebeba enu nti sa wo perigi afre 0249 155 776 0249 155 776 our stadium one unity yo and the share mo afei yankwaje enkratoi emre Yemetifo nyina aha emobibia akwaba edeba piwak natural emre so sedie yawada bia ye no hia edi apomuden ho enkomo no enenso ebre no asom ye kan piwak natural ye ne edi 3p garlic mixture ede abedwa so edrei eyedra so nya bi na sa wonomu a eboawo ema wanya asma ebetuase ensoso ano esan ewo ne garlic na ewom nti when you hypertension ebetuase diabetes ebetuase obi a when stroke to be man na onom ebeboa na papa ena oba obu nsa na ye ohaw aye su aye atete enu de chese eye tatahwe wo so oba bia no ye kasa wo ye oba mu wo ye oba sima enu chese wo so obu nsa nokwa so oba so wo mu nsa ebede ko na nyinsa atumi aba afena ebeye yare fibroid entenenu nkomo ne babedi ye hwe menstrual disorder or pain okay na ye kan menstrual disorder anase pain a de ye kan nyina ne say oba se nyankopon si ye system no enka wo bebu nsa otama ebe so no ni kwa akra se nka wo tehwe okay no answer wo hwan na ba ena menses no so ba ni kwa se nka wo tehwe enka de kakra betina se wayas no sisi yo de be slight bi no sa ade na ebo nka ye na besne ko ena obu nsa so wi a eni kwa se ote haw bia sana nyame ye no na emom enne no enyare wo bi ni infections bi ntino ebe ka be na wotwa me na bu ne nsa no wahwe adwuma kro ntimi nkobi yeso woda fie amen wo betie mu saa na emoja ne sha se eba so de a enye na ayeka wontumi kwa mfa ne 90 afom wontumi nye ne ho hwe na ne honam ni sisi na yase obi wo kwa aduane kwa wontumi ni bi na chese aya tete ena fe wo bu ne nsam so kura wie no echi na nkaja obesi ovulation mu eso nya ne ho no ene ho so jaja ene fe ne se menstrual disorder or pain na se eyawa wo bebu nsa wunya wo bu nsa unya na wo bu nsa wie no o se nya eni kwa se basa edi so yo ba na se hu sa ne mani bia e wo se udwane ten epa edro bi ti say 3p garlic mixture eninom esan say eniabane hamani lubrano ye de aye garlic ne wo ye de afrafra ni ntino onumu a ebo masanyare wani nyina no etu ase e de maw na oba obebu nsa efrifie du edikosi edunsia na se no tese babu no ena efri 45 years so de kwa se menopause na ena wuwura mu no enti oba de obebu nsa kwa kosi be 45 years ebitumi etwam ebi de etumi kwa animu obi nso de obi nya 40 years a wotumi ejai bra eni to da enye normal to da tumi sen yare wabi ena akofa sa ha no ediaba na yewo omu a obebu ne nsa wonya ehawo yewo omu a wo mu ebu omu nsa wonya hawo eni de wawie na yenche wade ebemu wo hu se mensebu ami bu akofo hawo eni amane ediabre me yewo ni bi de sa de ne ba one oba bi a wonu mu nuro se won pese obanyem se won hweye na se etochewa ene se de waso be ye hye no ye obi a de bebre wa bre wubu nsa no enya asem ketwa esan se enuo na wonu mu no eni wo system no edi akon afei oba owie nso a wo fichi krona na ehon nso so no akwakoye ehaw kakra san se afei na wasi
sa akora na ba wie enti wo se moja no ebesene ko ebu o ma na etade eya one e haw kakra ebrew ena oba so asabio wanyi nse na asai eno so utumi enya saa afichi kromo e haw no ena obi a wo so pa ebro so eno so wubu nsa ebetumi akofo haw e dia brew na mamenche one ma ba mu ho se won so afichi kromo no o haw wayase be ya usisi be ya eho na so ni subrew wani nku so ye o se dadada eho no mu a wonante akra ne timi sesa obibu ni nsa okwo ni musa onante a wotre ni mu a na ne yefun no na eye ne ya o menses ne ba na sa ye tuntum bi enheda mayie na asa ebotoatoa ena eho nso a na asa obofuno na opese ofie ni nyina ya ade a se wubu nsa na hu sa hawo bia eno kyese ewo so pedronum enkase eye normal dabi okasa da chibi no ebia ebetwa kora emebiem na the fibroid abro mama fia number ne maw na efre yen so o sa hawo ne bia chechemu che doctor ne enche okwa befa so a edro no obeno no 0248 92 88 24 0248 92 24 about fichi kro de eni kwa saudidi akrokra edi so wo kuma se ha Boru Dani Heba, Misty Heba, Apidank Heba, Angelos, Chris K, and Aqua Boasen Swa, Samad Heba, Ewo, although I was super 3P garlic mixture, a baby dear mouth. What your tongue, Nefre doctor, Nebusa doctor said, Doc, me woman, sir, say ni yemi, Oba, and for a feature crown some near grow. Na adiano eba, na a meya, o ejaiba kura so a o asem esanse e the fibroid ebebe obisini die mi bumi nsa ebe 2 days na atwa na ni age me ba cho wo yare na epempen yare wo ho pa this one here I was media pad no mitimi to de ehyem 12 no mitimi yusu bebo so me miensa oba boys kana no akotua yare kese pa me ba cho num 3p na enani moja no enyi moja fini nyina na emesne nko 3p garlic mixture ena anu ma wotumi bu nsa enenum yes fe uno bi ani asem yentie amanfo adansidi a odifa edre ehun Efema na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi ama kame na to na twetwe nda 3p garlic mixture no aboa me pa ebi ama number ko mother mama Akoma te tell ho me na me so do ni dey come for na so no Akoma se shine pa because no me misisi ya ya na me feel like so that no me ya no e feel like this one I don't know what they come for I don't matter I don't powerful powerful Mesi India dances at the modern and one the pressure also on Akoma na me break sisi atomi ni man ni energy adronia ni ndi body aye but matter bibi so mesi nya mi travel pa nyemu 3p garlic ya kamena na fi Wukoto jene wapaso na asori a wu complain no se wonu 3p a ebe jeme se 3p garlic mixture obonya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops nyam enti bowa pharmacy any herbal center bia eben wo de okwa wo se wo pe 3p garlic mixture and da ye Facebook wono enti wo hwe se de etie no a eye box eye yellow any green any de garlic kokko no ato ho wuyi to no so omu so ampato ehwe ho a ebo ne tiri ye kokko any adro garlic no e de ato ho eye 3p garlic mixture Francis sia ne no monkomo oba efo afichi kromu nsem e how be wo ho se eba se emaye eba eye wa wuti nyina no freyen e wo 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Obata se ebu nensa enso niam nkoye freyen na ye no emo nkomo wo so wanyini wafichi kro ho nsem enkoye a Francia na ye no emo enkomo yemfi akoma twetwe no ensi bowa pharmacy ana herbal center biemu ba bia wo oboase kumase enkran wo de ukwa wo se wo pe 3p
garlic mixture yɛmfɛ number no ɛma ɛntwato na afei na wɔtwɛ sɛ ne yɛnsa mɛtoa nkɔntwetwe no ɛso number no yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yɛmboa dasɛ ne yɛbɛsɛ hyia nyame ɛnhyɛ yɛmmakɔ abade baako 87.9 FM yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne yɛafrɛfoɔ nkɔdi nkɔmmɔ 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 within the baby afrɛfrɛ. Good afternoon. Good afternoon. Na me yo kuno oba hono ni ko ya ni wa sen ko bono kura ibi sa ni se tara awo je no sen o ni na ko yi na tele e je na mo ye o kai ya ni bi ya o kai price o ni ya ni ji ye na ni ni to yo en ma ta ka ni ga ona ye ni ko la ta o na ma wa ya je en le ko ma o ma ye ko ya ban Mr. Ayere, ayagimani na eti. Nyame ensha papa me so me da wase ye papa fans of Akoma mu nsam me nua be madua na ba nyame ensha papa Maa Akos great family nyame ensha happy home me nua ba bregen nyame ensha mo within the baby afrefre me nua ba akofia papa bi ofa kwata papa me nua ba maso wa santima mpon kofia se no tan coach me nua ba na yen chere chief woni ya refo nyina Mimi abende mame mo abaso de bia me bo abaso na de edutwe mame mo abaso papa mimi aba me de mu ne chaba pa no question se obusebuse ni nya we nyi mo ye papa bia se bo afa ma ye wo de to a no de ato wo de to na de ato na je se ma me ni bana no mpe so mu chinchin me sa wo bia wo so wo ko to fie ye busa se fie no wo to ne sei ni wura fi papa no wo de ka sei ni wura fi na je se etisi be na be so si ma me ni dai papa ni na bremi na ka me bete papa ne ka se wo mu ni maame no na ti wo mu ni no e ma papa na ga pa jo yin na maame wo mu bia ade ti na papa we dina se wu bia de wo ti ti maame ne ne bai e ni ni obo maame mu oba so e ne want to pull question ama e ne wono aka so si ni ti ati obo wu se e se mo be tell video so ka ye ni se bi se bu an ka se papa bia ntre e ti se bu ti afo senior wo ye wo bi ni ka se wo so bi bi baye mo mu sisi wo bi na dia akola ni die no papa no dia de won se akola na yo mo de hie wo ye so bi na ba bi no dia akola na si me da ti mi ni aba papa bi nyame sha papa of akwata papa 0322498035 0322498036 odini baby afrefre no ko baby bia ni ko de ku ani ko free ati si na kan empa da wata yanko akasa mo ka se ti para de casa ni ba ni papa ni ka se ni dia ni because ni it's your fault me ja pare and some of the same clearly decision and some really only for only if you dia da so ni bo so adia ni fa so ni so a plan right no mo na mara fe e ja pare o mo dia o to ni bi se then I come in all room to be dead when you try it. We're not saying ya and another part. Also, come out you. Not Jimmy, community. Then I mean, walk on me. Don't go with that. But it's only the other two minutes. Don't go with that. Only time in your foot. Man, and Yami ensha papa no kwasam se ensam ha 0322498035 0322498036 0322498037 your lines no ba ko pe na ye adwuma mo fo hello yes odini baby afrefre Rabi duma na afo Rabi yankwe papa no nti mo de pa Baby, I see what you do. All after that, you did not do anything. I don't know if I have the same word you abandoned the Amman. Abandoned me, Mr. I really do. I don't know. No, I don't know. I can't continue. But I don't know what after you know what I'm at. And when it's an argument. Akoma
Okay, Charity Foundation, Nyame Eshamo, Papa, Nikki Pizza Fan Club. Nikki Pizza Fan Club, me pacho, Bomodiana Bla Fan Club, we should be. Now, what Baswa? That's what they're rough. Nikki Pizza Fan Club. We didn't baby a free. Hello, Maa Akos. Good afternoon. Good afternoon. Oh, Maa Akos. I'm doing Joel. I'm doing the Maa Akos. Maa Akos. Na first case na me kan kam kakra. So, I ko se bu pa because wa no ba na bre. No, na yi. Ndi mu ya na ka o no mu o ban ko mi ba ko an to an kan ka. E ka se no ka an kan fa no sa. En Maa Akos ajapade ni bi sa sa se ni ni so sa na ka no. Ndi Maa Akos ni se mu sun bi akiri na na to yi. Ya na ka mu na pa mo bo. Would me that say, would any baby a free? And that Benjamin. Yo, Benjamin, young quay. Benjamin, let's you. Benjamin Pacho, who contribute to program no answer saying. Oh, went to me, and you know, so 0322498035. We didn't baby a free. We didn't baby a free. You saw a champion brofen. Take your bed you make a bigger drama the Baku the so open your water for one plan against the Roman City. One of the it was a former country, my no could be. Oh, it was a penny who could be. It was all wrong to what was no money, not to my money. You take the money, you look at me also. TV show. With my good humor, and you say only TV. Only TV over. Again, the bonnet. Everyone who is Bassa. So be our Japanese, and we're very unlucky. I mean, sir, champion prophet. We did a papa. Okay, I mean, about ready, Mamma Koyak, and I'm more. I have to about body headmaster and so woman to make it or mapa or mobile bracket. Namiaba, Papa Semana or Canada, no prayer about it. Oh, a woman that can only give you a member. There must be an acute say, Wamu Yansa, Emma, what you look at. If you have to born a session, send some of the paper. I asked him, Namiaba. The four cook of 50 say, let's compare him and a Roma. Better, let's be better. The woman is economic money the best of my palm. Yame and shower, Papa. 0322498035 0322498037. Abuja penny Samia Champo. Wababaji Neja. Utumi se na ni abre no hwe ne buku no hwe ne buku manu nti na die besi meden ade Maa Akos mote akoma mu sam dwumade no eno ne ade bra mo mote Pastor Julius Nambanka na nakua nka sanso na Evangelist Samuel Mensa wote ne nka na nayere akosua pokua sikapa ose yakoto wote ne nka sanso na Ishmael Haywood ejina chire na afi obo ye chidom ene adontene Walker na afi Beluchin so ebo ayen ede ko social media mede ade Maa Akos nyame ya domo china eye boja ye de aba no obesre ha wo be pan ti china bomode na hia yen. Thank you for yet another day. Thank you for Share me ba wiase nyene but me ya na me pobia wo ye boldness in truth na se wo hwehwe mu ana